on shedem pum je to me valanda esro ho ana you say oba bi betwem ba say 4-3 times am say oba dia na ohihia ana say ni sika bia yira ana say ana me say bra aja na me yiska no ajima ana da so osu Akoma efe ana me say wa she o sika de ntim osu ana me yiska no e man ana okoi ni 3 days ana baba damase ana odamase yom no so okonim si o sister ajuma be na wo ye oni si o se onye juma bia ana me si o ohumi ha mpese obi mbatra hamane na onton ade kakaka mo kwan pe na ye pata ye bibia fan upa ba sesi ho o sesi ho wi ana ma ye den ma mosika na oja astata juma o si o Akoma efe nti kodwe ho oba ya ana mi ka se mpa cha wo ku ana o si da bi ana o si o ana okoya in 3 days or somebody mi frijuma bapa mi say wo sesi ho ni nyina wie ana mi gbawu dan o se mi fa scan man ana mi scan man 1 million koto nantwinam ba start adwuma no na mehwe nsan odan abena metwa ana okoto nam pepepe ba ye aduane fan ana bi nsan grab akunji si ho sinu Akoma efe ana oton oguswa be say 1 week mo adwuma ma na o frɛ me say police fo abache no de nti me sɛ no adwuma nti ɔma ɔmo nkɔ mfa fo mo no nkasa yen nkasa na ɔmo nkɔ na sɛ mo sɛ mama ɔmo gye ne bɛkɔ Okay. fine ana me tu basket hwe me ba bank fo ana ɔmo gye ne so ɔmo sɛ odika wo ntua nti ɔmo pɛsɛ ɔmo hye no so ɔmo srɛ mo nti afena me tu abegu fo nti me pɛ kakra bi mam na mo kɔ na ma hye mo date na mo ɔmo si yo ana me ko yi scan me yi 2 million o me phone so 62 million o me phone so cash ana me ko yi 2 million wo so aje bra ɔmo ni 1 week pepe ana me show ɔmo ba na fufuro so adi na chi so me sra mo a nso me tue me chichem scan ma ɔmo ana ɔmo ko ni 1 week ana ɔmo se okukɔ twitwa obi dwan wo fuom oba besia no kɔtwitwa obi dwan wo fuom akui 8.4 o ye aduane si ho ana ɔmo ba fan kokotu number 2 police station Benko sivi ayaka brebe benko sivi oham brebe benko sivi Isakoma edansiam na yet midiatina obe Isakoma edansiam na yet midiatina odo Akoma eje Akoma eje Akoma eje de Akoma eje Akoma eje Akoma eje Akoma eje Come and call CV, Asante and call CV, and you bring and call CV. Isakoma edansium na yet midiatina obe. Isakoma edansium na yet midiatina obe. Akoma eje, Akoma eje, Akoma eje, ni ebe mebe yetumpo. Akoma eje, Akoma eje, Akoma eje, darling, ni ebe mebe yetumpo. Oh, I thought I was Nikwanwa. Ekwanwa na ebisa. Mr. Fono, the soft ladies, me Fono so the gentlemen. In Pepe na no zinzin. I can cry now, walk a 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Eko Kaka na Wadanoko. The man worrying your rubbers and Kuawari. Yeah, Mama Kwaba, Akoma 87.9 FM. So,
ene da ya sarem ene ye midweek ane nyame adawromenti wasan de yakọ ede ya ba ene ma wani na ho ewo bibibia wo ye mu choose the right friends ane 2023 ewo sa wo ma wani eda ho ewo bibia wo ye bia mu na oma nyamesro edi wani mu kan nyamenim said ye besi ewo 2023 mu bia no said ye tie bia no nyamesro no nti na woni nyame enanti no bibia ebetumi Akoma FM ede amao ohaw no ebeba amane no ebeba ensore no ebeba nanso ni nyina emu no wenyankopon a wosomo no odo befa ni nyina emu ama awieye no waye enkunimdifo enu nti eba ne sa emanrenho odi an so bekoso anya nyame mu chidie na wabo abrabo a ese na efata na wapem akọwanim ai obi owo hobby enya start say ba na akwemu pe na bemu abu afi wode no re akwhya abosomfo mu wanhwanfo mu Akoma FM wanya nyame bi aka wonyame hu enu nti se nyankopon no ankasa ye ne nsa nkyerene a mepaachi wo sa abre no na hwan na wodi nkunim no koma no nyame no awudi nkan de to nanim no ana se wanya twan honhom bosom na okọ ye kire no na hwan na wodi animonyam no de koma no sede etie bia no nyankopon ebehwew na obeyu efremo tinya gidi amen mede ade Maa Akos Akoma mu nsam dwumadie no eno a na eneda yi so yede ebrewo yaka kyerɛw sɛ Akoma efiri ne yi kuro yi de go fisifia da ne de ye ani egugum aha ni ade amasa ye bobɔ ne papa ye bobɔ ne papa sa na efiri nyame ya adoma adwa da kuro no violence no na kyerɛ sɛ violence no ni bro soja ni ejai eno pa kwanya we so na wunya betena manim kai ye refi se bibia afrim aye from mama ye dru ho ade ba chi ko se ye boy abatem tabam ni ye dru ho no ni etu esi obi because media general COO say wo Maa Akoma mu nsam cute car Wait, because you are you man no bebre your phone enra papa bi frey we su sa papa ni su o 16 years ana na yere de sa ade na edi nu ofiri ha na okọ na se na papa na ahye dem wo ye de o se ya na ye feri o na wo fere okay na no oba no na adidi na ho no wo fere ko be fere eti wu ye ne de e no si anya yeso ye bebe bi na samu sisi ye na ntampa momra na fi we dia ye program na nya ma David ye bo afanu ni nyina wo nya de ye beka wo na do case ba ye nya da etwa nya ka ye beka no kura ye ma yanka seka ya ma wo free ha ko ne yaka ya ma wo free ha wani mu ye beka kira wo pe ni ye si e di ama wo enti no si o ayo kabuka no eno wo sa na mesa ye yo Akoma production ma mo se dia na mo de abre ye na se ka na me ja ya topa bia me dia ku no ka no e ba no
Kano way. Kano ya de ba ko follow up. Oh, si o si mo ntomo bo de. Oso de baba na me sa fe de. Na ya tro nwa ko ma putu. Na mo se na mo. E wa ti okra sa hwe. Yes. Asabe brebe na si o wan fa manso e. Wan fa me. Ene no mete na fa. Ko be jira sare ka. Ene ji se ko twa sare ka. Ji se si o no be jira asama ye. O ji se wo sateka. Na sa wo ya saketo a woni me be mko so afiri ye. Sika ya jemia media be sa ne ne. Ka na e no wo sa no no. Ana media ba to nka sa wo media to 2023. Na me ya domo a anka February ya kuma che de no aka ana ka de besa aka no na me besa no ko sheba mo mo nsem kuna ko sho mo bo if I'm glad when you buy a common sense. Yes. Eti na just say that ti afi wa adwuma no momu ayen yeso ye bebo amamani age papa na just say yakoye ni mu an yakoye ni mu sa enti bomode na ka ye ho Facebook live akoma 87.9 Facebook live akoma 87.9 and YouTube eye akoma 879 bomode na ye Facebook no social media no 2023 yentumi enkoye ni papa Facebook ni ya share na YouTube nso na eno nso so mo say ade amamo akida we ye nsuo na tira ya ni yesi obi an ye hayo ya treni na mo dia fitina so o baba da ma ifrifie and ya dey start if ya okay when your TV so make us dem live ti wo hwe bi to kromantwa ni ntwo no bi am Rabi One TV so dem live na Big Love Radio was spin on Table Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK Free FM 97.5 Tachiman manager dache hinene Tachiman for ya mama happy new year happy new year ye kwani oja entino Tachiman for no the stories ne ban mo pia maba na ya ye no ye follow up wo hodi ama ye na mo fra ye na mo ma ye update wo follow up no na je se bibia ye radache hinene mo ya afisa ne be ye no na bibia nkoso ema ye Arimbota 32 kwetwini brofo edumeka say wa biemu pa ewo ho a enye asam ketua nana Brebro Information Center kumewu bodoma se wono so abiemu na taxi drivers omo nkranza taxi rank ho na Sofulai Abepo Junction Amagaja Junction so onkoso no nshama tonso market empabuafo mu na me onkoso na onshamo Star Junction so taxi rank ho so edem and information centers IPT information center Abinchi information center IPT omunyina so adiatum ma bia information centers bi ho opeso obefa opeke ya numbers no fra je bi obia ni betin komo kama na ono so atumi afa na ma na mantemofo no so enya bi na obi nso fa na se omo ya mane ya onse na Brebro say no obi na dey story by no kan so omo fa Akoma FM so bi awofa na ye mo a ofra ye na ye huna fi ya bo na fi Aprabon station ho say Aprabon say information center wo ho no bedru ona ono so ebia atumu a amanfo eti okay enti nyame enshamo papa ya da mo ase ya ba no de ni aba enu ti no ye ko na ye twa no papa na enne no ofra
Cause the yabubo no who say yeah recap stories na ya ni bi no interesting stories Akoma FM oto dem ana wa otimi say obetimi sra no adem obetimi sra ma stories no ma na no was papa nti I think say recap aye be say ka nkofo bebre won yo ma bebre ho a be boa wo mo nti ye ba be recap you know ye be bo bia wi a o fra na wo de adesua wasua ni mo ne ko yi aba ye boa wo de o fa na chese yes o to bi anything obi de ne de abaye mfato wo ma ko ta wa ko tu so for sami quota wa quota Akoma na pia quota wa quota no ko ka se de o se emema je se wo de wo no na na yire quota wa quota eni ya o se sorry am wo ye na asem wo ya na na pia kan Thomas Mpa fly the man ko kan I mean we want to see how well you have been educated through Akoma mu nsem na atumi ayemo wa kwa sementi samo fra no maye ne sa ede amaye na efridwa de kro no na fei ya the story no and any pana better when him to say the no and yet to say the no times 2 times 3 times 4 times 4 no mama Okoba ye de triple mama Okoba ye de ana ye ya 4 pro ana 5 pro ana 6 pro ana 10 pro esusu no na waki that's how fen ma ta so me ya e pia me say akua say me ntimi da bia mo obi say akonya so kakra impo wa brana okay entino yamra ya first story yamra baby eba haseya na your friend no Emina na Emina ba ye no ene wose bo minatu wonu agasa kra na onye obi a ne ho fa no ene wone na danfo be ma bi di nkomo ene wose mewo malam bi ewo ayi Ababu station. Ghana legend. Ababu station so. Ababu station so. Yes. Oh, yakoho nyina. Emma ho pa ni kura eni e bedi nkomo. Ntino yakoho ye afemi na say, "Hey! Akoma ya. Kosame ho yare. Okosane ho yare. Kosane ho yare. Oyare o. Emina kwasana ho yade ebia na wan hwe sa story ni bio mani bresem Emina kwasana ho yade baba ene maami a wo hwe me mini aba mini abema asam na be be pa cho mo nsu bi mu amie Jesus malam yesi Emina kunturu wo mu Emina kura ye bia che yesi no ye bia che enti no na tokuro no kura no na esi enti no malam no ma ni kunturu ni musa wo se wo dia woro ho ne kunturu mu na me dia duro no me di gu achi ya na afa wo spana kwa no wo tia na abewura na afamua Sasta no kra no Mako malam eye Amina no se ya bia ya esika kasi we dia to bo ase atiefo meme ya kwhwe me na kamera sisia ni ma wo behu no oh me hu na be hu no okay enti wo se de etwato okra biem atiefo asa ya site to aso no wo se odi wo kuntru ho sai sa kire ya biem odi me kuntru aha ebi afa na wo hwe wo se na mami pa de ekuntru bu wa ya de o Akoma FM ana atire wo ko mu bebu na ko nya ya za mi pa wuta na wo ko nya o ya of the adura ni be gu me so za do enfa mi mu Amina sa bi se mi bia mu aha enti wo de wo ko se mi pa cho wo de and ko so si ho ana wo so si wo se ya na wo sa nyene
wasi biem mu ɛyɛ wo ya wasa pia watu wo biem ɛna deɛ to so biem so ayɛ wo dan wama wo da yɛ se ɛna opagya wo dan no sa hwɛ wiem akoati boade mala ne ti boade yɛ nya no apagya se ya Akoma ɛna ba ko so nan sɛ wiem ɛyɛ mi na me su biem wo nan gusuru mu sa ami na me su biem ate amina wuji yɛ di sɛ betiri aboa wo me su biem ate me su pepa wanim ɛnyɛ hwɛ ya amina hwɛ wopagya ne na nti wokura no nya na ntuketo amina ho afɛ ohia me ka jira no kura sɛ bibi ntini na sɛ fata sɛ me kunu ne me mboso ti ana mu de di me nyanti me ka jira no sɛ ɛya me na wo de jai amina pagya ne mu na ne trousers ne twe ba fam no ona ne tu wokura no nya na ntuketo ne ho afɛ papa na awo kyerɛ ane yareɛ ɛna ama amina ayɛ sei nanso so amina the next time ayɛ do bɛba no ne yɛ tra ne ma wo bɛhu no me hu na bɛhu no okay enti wo se de etwa to okra biem atifo asa ya site to aso no wo se odi wo kunturu ho sai sa kire ya biem odi me kunturu ebi afa na wo hwe wo se di na mami pa de ekunturu bu wa ya de o Akoma FM ana atire wo ko mu bebu na ko nya ya za bi pa muta na wo ko nya ya of the aduro ni begu me so za aduro emfa me mu amina sa bi se mi biem mu o ti bi nyese enti wo de wo ko se mi pa cho wo de no and ko so si ho ana wo sa ti si wo se ya na wo sa nyene wasi biem mu ɛyɛ wo ya wasa pia watu wo biem ɛna deɛ to so biem so ayɛ wo dan wama wo da yɛ se ɛna opagya wo dan no sa hwɛ wiem akoati boade mala ne ti boade yɛ nya no apagya se ya Akoma sa ɛna ba ko so nan sɛ wiem ɛyɛ mi na me su biem wo nan gusuru mu sa ami na me su biem ate amina wuji yɛ di sɛ betiri aboa wo me su biem ate me su pepa wanim ɛnyɛ hwɛ ya amina hwɛ wopagya ne na nti wokura no nya na ntuketo amina ho afɛ ohia me ka jira no kura sɛ bibi ntini na sɛ fata sɛ me kunu ne me mboso ti ana mu de di me nyanti me ka jira no sɛ ɛya amina wo de jai amina pagya ne mu na ne trousers ne twe ba fam no ona ne tu wokura no nya na ntuketo ne ho afɛ papa na awo kyerɛ ane yareɛ ɛna ama amina ayɛ sei nanso so amina the next time ayɛ do bɛba no ne yɛ tra asɛm na yere bi na gusu madam timode ma nipa bɔnefoɔ dɔɔso nipa bɔnefoɔ malam wo bi magye aduro ɛwɔ hɔ malam na wotimi báwo kọ́ de wu kora wo de da wo de dware wo de sɔre wo ni mu asɛm nyinaa yɛn nyɛ yarefo se fani sɔ yɛ yarefo kora na waba Pastor Julius wo ni na gusuru ayo asɛm na ayere ho ma hɛ sɛde maame wo si sun da na ɛnɛ kora de amama yɛ more emotional amama yɛ more emotional because ya ma wo sɛ hɛ nkrofo a ho nipa take advantage of them Akoma FM oba o pa wo yes oba o pe kunu oba o yareye ene oba o pa kwantu ma sa cruise nine we ene oba ne do pa adwuma se maka yare adwuma sa ne man na ma se obinya du sa point ho pe ya na nkrofo se enye se o ye just desperate keke o but baby abrabo na ko hye no oni choice Debbie all right yes
unlike what ujina what the fan say yare abo mama edu baby ye beka se kono yana we try to ye asofo ye try to be too full nemu mama you refer say there are some human who are natural a canipa ho you can't do away with that we try to exercise self control but enye easy yare ba abo na pa yare sa was you onfrinya was wa kwotu oduro was ya de men ko ma yeah ubeko na de ye no say o mala me mami oyare se obi o se bi adwama ne de ye nkofo a wo mo bo ene wo mo bo ho na wo de mema wo mo a obi anu ni case ba se bi mami on ko so oye bi a che ena sex na ye kema o mo ni nye ho no se ene ye kan rape o force wo mo a asa de wu plan enye se odom na wo ye nemu eye yawo ena de ni paneshe enti oyare no aba wo wo sa de yawo asa atoro so nti malam eden na wo ye sa wo se wo bo nipa because sa heba malam for dunsifo ni na no so mo bo nipa nse nka mo bo nipa man ko bi yare no aba wo a nka mo no ene de wo de ye ni hestars akase a wo de ma no hestars akase a wo de ma mu na mina na wiem na ye kura se bi ya ware ya je lances no ye me yire na yere no na gu wiem sa ye yire na gu wiem sa na coordinate si ho it is for man is na form ade be you know me sure ayere wo ya ne se wo de wo be ma mom e run ne to asem ma de bi aya me kan sa asem won say o man ya se ne ma ya ho nkofo asabi o muni kama fo be ko so abere se ya we wadwane o ya tracking na akuya tracking ya the message ya me yare me person me hwe mo ya so wonim boni ya wadie ana nya me nan kwa na ma ode ye no etu na ni o ya conscious of the fact say boni a wo di no aha in hobet matter no eti de bi o bo no ho adwa so ma mesre me asema akode bi me kan say ma so you obi bona so kwa bia wanya ohia nature will deal with you because the oboni we asana born stage we say so we bribi bone we asase bone a ehye den a ho katua beba this we na body bone na abody ni mpo respond a nature na nkasa ebe take upon himself no what deal nti ye we e bone e didi nkrofo ho okay na akua Marco amina sim ayeme ya sense obi wo ho be ka se o e ma de e ma chinchini e mema su chini na nsei pa e mema ni chini a we amina be ma na kire no be ma na kire no ho be ma na kire no be ma na kan se onu ne o susu ni ha wo kire no e na be ma kire ne se o ye wo obi wo ha obi tumi aboa wo na wo yare na wo bi si ye be boa wo a wonka wonko obeko na yare ntowa no wada asem ntowa no wada wunyankopon a wo bo a wo ma ade kye wo wada na se die tie bia wo beko efri se enyansam keto na na ato amina no enti ono no ope ojefuo enti wojefuo bia ye beka sa ha de ebetimi age wo no obeko enipa beko enti wo de wo be hwe ensori ahoduo baby shahehe baby shahehe malama ahoduo baby shahehe enipa be wura efi se hawa e dan so ho no opese nko obenya na enne ya efri me so enti obi oze enipa space wo pechini dodo obi haw ena ha de okotena ye dan ena radio station we de okoye dan wo ho ena mi hu TV so na wo ye dan maame ento wada papa ento wada ento wanu opesunya bi so na wada na se wo na wo bi didi wu a se wo ena wo peba se wo ena wo yareye se wo na wo babi yareye se wo ena wo pejefu a anka wo beko anka babi e be kire wo bia anka wo beko se enanki ya kasa braha anka wo be de wo baba ento wunti na wutifie wo keka de wo pe no na ada ya beto wo no wo be hunu say yes emre bi man bi ba ha o se wo hu bi se wo bi ti wo keka ne nsema wo se a na we wonim nyansa na eto wo no odimirika na ba eto wo no betra sika sai wa ba kan ya wo se meka wie ye no na mehu se mehu dem due nyina mu sane mehu se madwendwiri ni so nyina ye dai atse eto de bia wo hia wo bia obese wonkunan wo hia se wo baba betena ha ya kan sam de kakra bi egu wasum na wo ni padua sisi wo ho so na wo de tena fie ho a ne wu na wo wu
ye baba ye wayiye ni baba ya sabe bodwa ni asabe no mo nsa papa bi no ye bia ya jiusika no e de ahye ye botom the same people omo de omo si na mpia bonten ka wa asem no omo na baba ye wayiye ya besa kan ya no otomu ni asabe bu otopa kese ye wa ase ni ye na afofo nyina asabe biem enti 2023 asem hawo a sole so enfan hyehyɛ wo ho na wuwa samre no we bi kura na wo nsa kira amina o ma ha no na esu na esu ye na like onya wa no shemu na fe ye sad ni baby na wa ye no ye ka ye nua anenia okuba bi ba otumi ba no abekra ye oni ye kasa ko sem na se ko abekra ye ansa na wo ko bi ko ne ho ato no kakra esene se obi di ne befa saa kwan we so na ehyehyɛ no ho a wo nsa da no o se enchekra mewu banyame adom oda so te ase se wa ma ha anka samre nka mi na afirim efise enuma na ehyehyɛ ni nipadua mu no hwan na eka biama no na hwan na edi na chie eti mesire nipa obi se menkasa oboa opewuwo obi se menka wansam nkyere obi a opewuwo ehyehyɛ wo ho asem na ba wiwu na wiwu nso no wiwu nipadua na wuwu a ɛhɔ na wono so so betena na wasere wo behu se obi isira na nua ho akyere no eti na ɔsere no eti wo se kan wano tumu a na wontumi muwa wo de tena hɔ na ewu na mesire nipa binum enipa wo tie futu afiri ne ho no hwɛ saa nipa ne yiye se wo bi de wo kɔ baabi a hwɛ ni baabi kuro ne yiye hwɛ se de ho sitie hwɛ nipa na wo bɛboa wo no ankasa no hwɛ ne ho hwɛ ho yiye obi tumi aboa wo na watena ho ahome so ana emoa no wagye afiri hɔ obi wɔ ha wontumi muwa wo kokra na wo hwɛ background na wotumi nsa ha de emoa wo sorry free one time hwɛ nipa ne yiye na sorry free hɔ na wankɔgye wani so sɛ nyanyame da roma aka yare anka mi na nka ɔsa de foforo aka ne ho sɛ yare wɔ abrante ehu a aka ɔsa de foforo asa aka ne ho onyankopɔn na ehu ne mmɔbɔ ɛna we nyina wama na yɛ de awie na saa style no hey Marco Eburade wukutu mpa so kura na ye wubie no emina bi me try bi hwɛ na nyansam ketewa wukuntu mpa so no mpa so kura na ye wo no nyansam na won ukoto jesisi fo Eburade Israel nyankopɔn ha sa sukunde no ye Eburade eno ne se ka wakosu kuma no tusa tusi na home wo ba no na home soro na home fom na home Marco Eburade Yesu se enye ha afede muda wonya evidence me ama ye bida na me ka akere no ha efiri wona me say hey masa abda wo be cancer me say asta me nya bi no ma chi wo be ma fo wo kura ma wo aka se be ya nwanwa your sister bia na say wo mani pa ye we ma yan na wo me yan jene sa na wo ba tire say yamra meda missionary na ya ni asom ne no ane hege ya so no ko ye ba bi na wo di wakunturu wani ye di wakunturu ho wo na mpempem ho wo tiri sa akoto fom ho sa kafra wate kafra mi na kafra wate na ayi de nyame betua ne kapa also the person don't know good. The person don't know God okra. No God okay. Odo ofenya me mo evangelist. Ba me to aso fi ba bia e bia me keep point bi na. Mama that's of Julius Okase me say yare bowa. Yare bowa. Na kwa say tore bowa ba bia wo kwa kopem wa so ya hwe ho. Edru point bi a wo hwe ba bia o. Ti se mpanyi forces se sukom de wa. Udru nso no ho na ba no ma. Who challenge you because you come na do no na ka wa baby ayeso nipa ko so betimi aboa na wa we nipa ko no kura nka eno nko ankasa nchire kwatre kwa so be fra won ma katie ni di ono e fa ne kwatre kwa nso ma won ma e fra chese bossa show so kura nche nso bi oso be wa zamra mantuma we nipa we chese dia na be but situation na base esese wuko ana nipa no wo di adanse a kira no so no de we obesi akade no enti obako make bia mi na kra no trust is akwa enti obako so no na mi ko twa mi pie mi ko twa mi dua na ma nya ntwa na mi pie to aka wansam dem wansam fama mi
seven fama na pa malam pa wo de nka wo di koran wo di dware wo di ye bibia edi malam no ma enye dinketo wo ye ma malam enye dinketo se sofo ye peja wo ya mo wi ye di din we ya kan di we entiro obi enum se wo ye different yes said ye na asofo konkonsane atorofo wo mu sa na malam konkonsane atorofo bibia papa wo boni wo yes baby nyame bo na pese na bo se beta ho o nyame sori se wo ko fe yi aboma ko bi atwim nyame be na won se tu so ade no wana de mi ye me o sori ya na mdi betwim so ade bia papa wo bia o de counterfeit abata ho enti afi de mama won ko to counterfeit ni mu se awurade se won ma wani da ho afi we mu tu awurade ma won ko to san so hwani mu fi se eku ko to mu a woni hwan wutimi nyi wo utimi nyi wo amina kanya ne pɛ no wo ka obi ba control de ni tisi form na ni tu hwɛ soro ti sɛ gali dia wo se na entimi nkomo a first day wo mia na ni gi na se malam de ti sa na imagine say sina mina na amina se na enko no odi ade ni se egu hot se de odi adro ni egu mu no wo wie na fie wo beku no na fie to aso so ewo so ye eti sa dwuma die sa sta na ku yeka sa sta we no oba ba ya mo sika obaje wo no Akoma kunturo sika obaje wo no ti se eyedu eda afa na sta ni mienu nyina ba ku se hwe ba bia ni na gusurum wo so ni na gusurum wo ni na gusurum eno so ya asem foforo eti ya be sre afi we 2023 so bonifo no wo dada wo mempre sana twa na kamebusa wo se me ba de bo ni gigi wo mempre wo kasa me yenko takwa mu kafo yenko yese mempre tu ma woni na ho obi ara ni da obi abrabom yentwa fufuo fa no ko chinhyene nu ye be sra mu na wan ko to amina fi de nu bia na wo de no won tu na won sunu di akiri amina de ode manetufo bro mo aye le ankoto I was saying, the man is too wicked. Okay, you are good, Maa Akos. Some malams are wicked. Obi so ediode abanono. Mama, me say someone told that. Obi who say nkrofo bebre gu sorry dem na say baby abedrin say. Om ho neta wo. Yes. In as much as eya na ye tu nkrofo for say ye kwa asofo ho, say ye kwa we ho no enye no. Sometimes eya na bibi na eka obi mo obi sorry o. Yeah. Fi say Akoma efe so da. Ana say chin me who said me fan na bibi impress wa me yin say to wa be sorry say me kwa bi say mpai bo who say bi okwa ha no akwa enye de enye but aya na obi o ha bibi ntina ma bibi obi ye bibi o mama o ka say sebi ashawo fo jeja kwa mo nyina pene so mo begina ho aya na e bibi ntia me yin say re nka me ho tono ena ka sebi what sound mind anko be sorry ase obi a kire ne so onko obe ko so okwa akoye se adwuma Akoma efe se ye kuntru ni so sa style no kra no san yare chese woni akomudi o yare 90 boa me amaba ho wona menya omugidie wona ye introduce wa kire me se wo ye ni papa me ba menya mayare sa mama ye tie ye tie se bi ba o mo se ye hu se wo ye adwuma se menim se me ba menya ano solution eti meba eti se bi na bi abra ni di hu adanse man na ade ne be fa ya we mu ode ne be fa sa kwan we so ade na papa yes sir me ya na de bia meka never take advantage of someone who is very vulnerable o se wo wa hu ye hie mu aba ho ade na wo Akoma efe yare na awansa no wo so wasa akofa me ya sure se wasa akra ma ne yare foforo me se adwuma we ya wa ye chese me hu sa no kra no me yam crash star we need the same chese wakuno we wie no na mama yes ya nipa nsusu nkasa nipa nsusu nka won sem nche nipa but sometimes unyo obi a wuji ni di na se wutimi ka won sem kire no na se omma we football wutimi se why okay na no mama ye wa man na woman bi bai ya fa na mba ye na emo mo ka na asem wi o se me ho ato me
ma say okay o say me bibia free me who say ase ma ye okay bebre akoma eyi keke no obepo o pese o release tension o pese how be adan so no e free no so mama me da bia ma say ma make no 2023 na ye rem no sa resolutions bebre na Crawford trotro no Saturday the first night no mo fa ni da ho nka ho 2023 ye ma ye ninda ho sa aboa wo na say de nipa bone fo abawi ase no wa hwe ye obi de wa ye hana mama ne se ama Medase nana ire na wote ne nka no wa hwa wo bi de wo be ye hanam de amane se wo say hi good afternoon Marco good afternoon Marcos good afternoon we say I think that Malam is not a Muslim. Well, sorry Amina, I like what you are doing, bye bye. Okay, hi Marcos, the man who did this will suffer punishment. Amen. Okay, nyame ensina wo pray kwa so was say amen. Enti ya no ne kwa homa so na wo so a kire wa adwene. Enye papa me pacha wa adwen kire no pa na kire se ofofro so etumi abaso ebi 0322498035 0322498036 0322498037 Emina dia na ye ka ye no ni nyina kokosi ene da ho e de baye na beka bi e de afa ho amayen wodi ni ba bi afefre wodi ni ba bi afefre me free good afternoon. Okay mama good afternoon ye tie wa wie actually na me case it's very bad. It has to be looked into very well because I pelvic any novel things and now to the same issue about this sex issue. Moreover, the depression kills. Very depressed. I tell you, are saying, I will any day stuff. No hammer. It's I was say it's a seminar. You shouldn't be. Now, I can then address the issue very well. They have to be looked into it. Nyame ensha papa mame ene wadwenche yedase. Within the baby afefre. Hello? Hello? Oh, mpacho. And then mama lines ne ha me within the baby afefre. Hello. Within the baby afefre. Madam can you address na? Okay, mommy yetio. If I tell me about na, if mama so kasa yetio. That's why I said me kasa ba you come kwanza. Hello, within the baby afefre. Number 3 na kapoka. Number 2 na kapa. Lazy cry. Na malam also ya malam pana why is that the way there? Number 2 na ko be obia. Na se kanya ya kanya. Obi office. We dey from me biam na se de ye nyam peke wo kra we dey nyam bedua kanya bedua. Ma we obi dey gina no. Obi dey gina. Asa experience. Na malam nko a o. Nyama da bi o ma fofo nyina. Papa me ba we dey ba bia free. Mini aba ko ti aba bari. Hello? Mini aba ko ti aba bari. Mini aba ma papa. Mini aba ma so ma satima ko ku fi ase no ta ko ti ba ku ke. Mini aba ba me ko so na me ma mo fi afa na me fa ku yesu na me ti ku fi ase menina. Mini aba ikesi die. Me hu ni se bema no enye yade bi na na wo ta emuna. Ayamina bi akwemu na no pese wo ko no ko di ni djuma. Eti me tire ye mi amano. Se wo ya lia ye tire wo su fo mo hihye asofo akonfo ni adusifo se wo de uni se wo pem wo na so hwe akonya mala mo de fa so. Eti se mi amano bi o mo mani na 2023 ye ti mu. Se wo be wo so wo pe wa ya leta. E ma wo bi fa sa akonya yesu. Na hospital bebe wo honum ese wo na le mala hwe de wo ye nne ni abaso ni abre na ko bi ko ti ne saka ta fiti tiri ke ti eni enye sa di ro e na be ma na ye na wa da wo e se ni na e
Itu ya malam na we yesa na ni wo pa e so usu traffic e wa ma senye ni da timi ni aba papa. That's papa wa fa kwata nyame ensha we dey na ba bia frefre. Hello. We dey na ba bia frefre. Me ba jo e me Nicholas Tuga. Because of free or ko si jase. Yo Tuga yanko. Me pa cho Badaroma de tani say me fa sa kwanya we so achi abinchi fo nyina na TK Brahma afin shada. Akoma FM. Na de tani say maame no asama o ka no e o mu say malam na anya de but no kwasem Kristo odi ka say yesi wa ya wi wasa ka say da ho na sa da ya wasa ye e de opepa e na wo de malam ni e ma o yesa ade ebu wona ma mo ya yihwem otiatia mu asen ko bi be ko afa malam ni bu ne kwase anti na afa de o de aba anti bibi wona ma me pa cho mo ya yihwe bibi ni yan kan ko na elokule na bi madam asipa meda se papa o kan se Pastor Julius ma ade no ma me fa de ogina so wie ni yanko ho because ade no ba he no ka se malam ne ka se onye bibi no hie oye obi ti ma me fa we ho ti se o sheda ko se we dey ba bia frefre. Okay pastor ye shawo na ye ma enya clear ma tie fonti ase enya se bia ma me no ko ye no oko sedusu malam na se bibi ena ma malam ne dai everything a course bia no was calculated malam no yade a oye and obi aba na nchenti onim na skills because for him to tell my Amina say Amina o de kuntunu wona me de oil e ba be gu achi na be fa line ni ma ba be gu tum na o ka we to so be pa sento oil. Hey, and she looks sick. Yes. Oh yes. Oyare. From you produce na oyare ampanye se bia oboa. Oh, enti a telephone tia say. And yes Amina ne labs ni na wa ha. Go to so se sia mo mahunu good. Sama na amuna. Oyare. What I say? And I was say the oil say o ka kire na say bia or the Neberman never show and go bring second thought. What does but on Cassa continue on the oil who answer the Berma Esha. Now when you start acting now, new panels of Pirasa, a better than Brad say, Sir instant now on team. I'm not conform a general. And then the third time, you know the danger involves some Tiama. So these are all the things we should be thinking about. And to my emblem, I mean, I say, or call back, or die, or yes, say, and in our no, but let's look at the conditions around and never was or Tiama Babua, and our Tiama and Mama Yakoyan to for say. Some robbers at show so, no more for sick about the only but I don't know to for Kayat because the situation at hand, no Tiama with a problem. Yeah. And the man do akwa on an intentional execute. So we also bet Tiama or no no answer or no I have people. So let's look at the situation well. You will say, you won't conform because a man who on calculate your quantity, I'm in other year. The only be on point, I mean, any man also preoccupied or person and crowd in fast because or quite a cost and come with demo or so mark. I mean, I was on any better, but her situation a firm on it. What I say, idea be as on that. Okay, I that angle. No, okay. The first time I will call you, or need to come more, and was how sharing that's a quack. Now, dear Chia, what back? Not there as I say me yama woman who to one my yama wato because first time no there na dan for no I can't no call ye to me there so wo ye no na what say ba ko enti me ko to ade as say me de ye dey e ka wo na obi anso nim say akwankyere dia wo ho akwankyere kojira kwantana kojira ha kojira ha ye be hia me he sister ba ko o say me kunu enioma nko yie na me kojide mama me kunu so for ne se mento hanki mi ensa amina labs na okoko ye me se wonyare ya no ye kom asamonto wa ye kom asamonto wa ye kom okay asamonto wa ye kom na me fa ko we mra we dey na ba bia fefre mama nchemi ya
Okay, yeah. Mama, some question in the crapper, she said, Mama, she brought to me that. So for my master, and I see a fasting. And then my day fasting, and I'm for me. I say, I'm coming, make a change to say, well, I'm damn, you couldn't touch you. And I see Miss Adia. That don't be fasting. Me to up and down, no shouting. Mama, you're calling us, and your mother come out so much, and you counseling. If you got permission, you're home. Mama, a boy, a young boy is around 3 quarters for 2 years. You get office. You go on shuffling. Mama, you call us having a drink. How many of the sleeping tablets left me? Mama, me down, to the time. And these kind of Mr. Nutrition. The suffer me emergency come up a chance when I took me down. We are so confused could be. Mama, dear, cost me and a crepe and a crepe pan. And all I made you do with the iron. And it's shown why I dear pa. And you shall make us love me son and you need to show me my number. You know, so on Capra pa. Why? Me da se kafra na emo se obi wo sa problem bi say ya kasa sofo na dwane eya mon famra ba bia sofo no won bia ye be fishing out wo na sorry wo wasa ko bia sorry ni bi wo ba bi ene wo se kwa akoyi obi basa enti mo nkase wadwane no nkoye ofoforo sa wo HIV yade a wo baba so wo spread ma ye ma tie fo ntia se wo bo ma no se wadwane na mesuro mesre mo munya sa to no fi na meyi mu heya report no matter situation na uni onya anya brebre na onya ade ho fi ne nsem pe report but because ebi mo wa omode hu ne nyoma wu ebi ko wontim krampo nkan kire obi na mesre o de usuro ba bia o de fabra ha o de ba ko mu nsema ya report ya ni police for na ya adwuma timi but yes, I'm quite the next story now. Ma memfa futu we mfa ma hwe yensre ye tie fo no ene ya hwefo ni bi say ma yentana wo ma asem because the ye kanyina no aye real say asem nya bad dey ama na say ye waso for ma hwehwe mo akonfo ye waso for ma pretty say aware ja ye bono so ne o ma jeja asem nya ba ma instant no dey one hweye enti mesre afeni yesi 2023 mo entwe ma asem nto wansa na mo papa say utuo we kristo na say obon pa ya bo ese wo kire koma kire ese wo kenka bible kenka ese wo ko so fo nchen ne ko susu asem bi abebo wo a ko e ma asem ne nya din wie ansana anya sa eno so dia another problem bebro mirase okay me dance papa na health alert clinic ya die bia e na ye kwaja yare hwe papa a doctor for abene e wo ho na wo kwa wo yare no ba bia hihye bia o mo keka bobom e di mfidie ni nro ne keka bobom a na wo kɔ no emere we mu wo de wo yare ba betena ho aba wu debi ko ni enkosa wo yare a agodi wo yade pa e health alert clinic tutumrika manamo to yade bia yetu ase ultrasound scan ekua ka won simfidi apabene ya ho ne wo na ubehunu health alert clinic e shaman ya ni Queen's Hotel ena hwene mu ya ba municipal assembly no Medina post office ya ba First Atlantic Bank aswa Crispo City Junction ya ba block factory no frɛ 0242 51 88 93 0242 51 88 na sese ya dru ba ko aba che se yeso ne soro na yagire yo ene gongongon no eye 3p garlic mist eye 3p edra e ma wugina so wo ni padua gire mu kama na ma wo ni padua ne ye fefefe na wo pressure ne kofom wo ye wo borobo wo ntumi ntu wo nan etimi ma wo ni padua ne ye kama 3p die wa anu bia no ha ho efise 3p die ahodi nuro garlic na e wo mu no se wo ni garlic da me se kope 3p na no ebe yi wo ni padua ni mamoja na die furu sane ama wo nan ade pempem mo se police ache me police ache ni pa nan na ado na pempem mo se police ache me se no num 3p na moja ni furu sane na wo hunsi wo so ampa 3p afinu an ye no ye payade ye ne yade tonkwanta ya pai mberefo bu baby o se he oda na afo a wo nsrota ampani apa enu ano no
So what 3 p who's ready? Okay. Daniel ba Missy ba kwale na Cape Daniel Angelos. Frepi work natural 0248 92 88 24 0248 92 88 24. Abada na first ready I say. Obi bitimi de je wo bitimi kukuru na. You buba baba. And it's 3 pieces here. Alaska Star Enterprise. Your number 1 original wallpapers. Alaska G, Alaska Po, Alaska Cool yo. Or no na akofa wallpaper no. F near the G amount for girls. Fake you know. Oh de ya dai wo. Oba ne beba obesa ko. Ntu se oba ne duru dem one ani ko. Yes, Alaska na akofa papa naba. Na ne bo ne de to sabre wanante. Enti mesro ko Alaska ho. Na je wallpapers no. Salon ho, barber shop ho, office ho. Alaska Alaska. Oh, we do Mrs. Anoche Plaza, Ben Prudential Plaza. From Alaska was 055 411 48 78 055 411 48 78. Dr. Mafu Fertility Herbal Center. Awomu kenko. Awomu Fertility Herbal Center. Awomu hene. Mesi enemre mu betina wa ba besu. Enkwa so fufu ho. Omo bo omo ntumi muwa wo. Ye beju sika na di. Asa wo suku nde. Be ka ji osi e be cement concrete cement. Ya cement wo yam. Eno kwa na wonyame bie manie. Ena wo bie manie na obi bie manie na obi bie manie mesro. Bie wani bie ni ho. Me pa cho so wukunu nsa. Wone ne nko doctor ho na ka chense doctor awon emma ekwan ye obefa so onyame be ya dom na awoni bia ba no eye ketwa bi eti ko doctor ho ensuo be ni ho me pa cho ensuo ba doctor si obani ntumi nante akura na bubu watene ase 3 years 4 years 5 years mesro fa ne ko doctor ho na obebo doctor ma fo wa tonso esreso atie bisa ba se oben presby school frere Dr. Mafo, it was 0244 41 10 99 0244 41 10 99 Abroche regions in baby I will be ano. Fred Dr. Mafo no ebedin komo. Water is life and Superman enti Waterfalls Drilling Enterprise. Me see ka ho ayedin enti wo ya ade a enkwane nam kwanchen ma wo bintu supa emma wo enti ka ho yi nam yentu supa wo frɛ wo mo a omfidie no eguru ya guru na supa ba nso ni sugu wanu nsuo na de chese wo munim asase no ba bi nsuo be firi aba enti mesra wo frɛ wo mo sesie Waterfalls Drilling Enterprise wa dance and yedi chira wo no fra wanum no metu wonsuo no ma na wonu ho wa baro new site wo ne na ya bia ba clinic na wa buresa kromu e wo adwe so fra 0246 26 57 07 0246 57 07 aya community 7 prena FM akomemu sam jumadi recap and ye guswada ye de emma won na watwi mu nyina se afei na wo behwe ye ne na wo so hu stories ya ye treaty ye bi nyina ye treaty de doso enye nyina na ye betumi de ama mo ne so ye yiyi mu ene ye ma mu bie na wo so hu stories ya ye na watumi a follow ye the year 2023 yanko Prince Ataso na Prince Ata ne mra ne ade the son prophet. No what just saying. The Allah. The some prophet. Allah. Now, Prince Atta, if you are proud and a buyer. Na yeni abema ya kan wasam no kwa unu ni TV ne so awrebe ho wo biba brantie otomro sie chese wanyini behwe maame o yedina ko school papa bie na onim ne nwoma papa bi na nka wo bewie kope office bi atsena agine bosumi akatua ama brewa bi adie ni sika kakra okonya ye ewo napo oh wakobre yes kakaka ya de man no
na wode ma na danfo se onye no onfa empe adwuma bi emfa ma no o training adafo ni ji sika no a shrim abrantie de eyaw eni adwendwen ama na efa ne tim meka se ahoma no na ebi etse na akwaya rehosem prince ata arehosem eni yebo na wie ama wa hwe tie no baby amuanom so sana kwa koye o e man timi ji sikadi o mu jim sikadi a so me obi a me a lovely guy just a man like aye o mu sunu mo ban they don't like marrying a Christopher Mapane ashawo a Christopher Mapane ashawo so mo bo ashawo ni awia no mo engine agozo awia na fe don pe ba ko atena ho oh asem no ka enti e ma no nanti mua na fe wo mo yem semu ya gozo ewia na time etwem ewia ayi wo ba like ho no na wo ka wo ma din bi wo ma time bi wo se ya gozo ewia gozo ewia wo kwa sha wo ba bi agozo ewia da bebre sa na mpacho etie wo kwa sha bi da ni ani mo ya wa pam no me one thing say me enjoy oba be oma ocean life na I say they have the keen interest in a deeper relationship. Yes. So they didn't meet her. They will go away. And now be me bien so no need that from your person when you ban about blah. Or be spend it anyhow our dating. It's a man so spend it as to the expectation in dating. They don't regard you. Say you be on kwase bi kura no no $100 or the nyina be man no. Say bi asem ko 1,000, o be man 20 cedis. Me a oba asa me bo ho ka toroli na me hu say me the ring e the ashaw. Na muso ye media complete. If the date here exercise 8 na man ko kire me. Den na man ko kire. Na nka nye me pass be wono me fan say okro mu di bone wo. E di bone. Wo ye henefa. Ashawo base sa na wasam kan no. Ashawo base. Wo de no ko henefa base. Initially me ko adum. Ana me have sex. Ewo edan mu ana hotel a me release am ani su mreme. Be adum onum two places am ko u release bia no ani su briw. So spirit nya dia be tu ahwe. Ana be twa hwe na ye bia de on person ye na om de waye. Ti mu honom na me ba asafole mu hanom sei. E hon so no I fan say dem be encounter any different. Light honom na ye dark me pa cha telefone tie ni pa no fan hye om so. Light on ye dark. Ese ade de form won hye dem hu ni ye. To wi a bonso wa twe e de ato atwene. Atwene. Wa twe kondom na ato atwene tu hu so wayi. Osi oga ma kondom na aka me ase no start esu e wo dem on ti guys bi wani mo nti wo ti wono ma you expect say omu ye dey uye na dey bibi na say omu be rush so omu be kun na dey omu kun ti no ma nti ase oye osase calm down and I'm saying no dey no ye o se de mamiska mi ho no so be 20 cedis na me de kan tua ma no o se ma me 100 cedis ma anti ase na me 50-50 because adum de na me koye no obi no mo ye sa de na kire me se condom aka na se ti we na me 50-50 na me se no kra na se nya no kre ti me 50 cedis ma na me 70 still no ha me na me say oh go away ana o chenu free pron na de me pie ma anti ase me ti aprade me be du fie no na me se me sa akobiem me fan say me sa akọ be man san akọ that platform na mu biem different lane say e wo asafo ha ono so me call so be 70 and I'm so 20 cedis credit binum edge na me say ne de me man 30 to ono so no different strategy na no ono so pesu oyusu so upon say no accept say 30 yenya no one ne ya oh me said there me de make de na make kire wo eti yen komo dia ye ne Prince Ata edi ye no ewom se asemu a work no o make point there na so wutumi hunu se asenioma bi ensheda enkoyi Pastor Julius ma na nakia evangelist na naire o raise point bi wa wasi Christopher Mapane se wo mo yaden bo audio no nko ama ye ni treat ha say no
na yɛhwɛ de sɛ egozo wia na afei wɔn de akɔyɛ dan wɔn de akɔtena asɔre dan mu ɛyɛ nyansasɛm a emu dɔ ɛna prince ɛka ne saa no yɛntie nkwan krobe bia mo anom so saa na akɔyɛ o ɛma ne ntimi gye sika di ɔmo gye sika di a nso me obi a me lovely guy just a man like aye ɔmo sunu ɔmo ban they don't like marrying a Christopher Mapani ashawo a Christopher Mapani ashawo so mo ashawo ni awia no mo engine agozo awia na fe don pe ba ko atena ho oh asɛm no ka enti ɛma no nante mu a na fe wo mo yɛ misɛ mu ya agozo awia na the time atwa awia yes ɛde na gozo lose in shape de na lose shape say oba de oni mo nyam no we no more na different men and older no obia ni penis weight the sense penis ni was small large medium extra large they say the atade dey etie na very good nti e bia wukuna nka oni be dey bia ni dey small uni we akwa da large nti say only large adanu a create power to ase a na wukuna be wani dey medium a ka hu say ebe yusum sa na dey ati your ban on different men da who say woni monyam sa na tie na ehwo na lucy very good na me kwa me kan kura kire me oba nka onfa na onka be ma da to be fine anka me prepare na wo ni bi da na akopa de oni bi da mommy me side dey so on say enye me intention say nka me ko wura mu mapie o Pastor Julius ma Pastor Julius the sun god as Prince the sun god wa ma ya sempa asema waka ye ma waka yan sasemo na one of the ubasre like all the bejo ubasre but otie ni years yes so we obama now o make key point but say a Christopher Martin saw them they don't like marrying power there but which is true most of the Christian girls was in a pa obesamu ase wo pe the chese opetenten opepoko opede the food edane so opede obota edane food so na ni baba ho so say egozo wia na fa na ho abon ho so elma there are a man be big so there ma asema ye ken omo ankasa ye witness say wa sam mema an enne ayati aka no ko ama obema onani esinu se onya na ko be wa na onani tu na mo se ya ono hu se brai ko nya me class a so obende abo no ho so mambisa eti ma asema prince kano sabi nyansa wo so wo ye kristoni wo ye islami ni wo ye traditional wo ye abayu akra fa na wo sisua ma susu ye selective o memem na wo mo nipa na umo bida enti na wedi o wado wedi o ananta na yemma ni bi ese bi nam 40 ma mpa ye uguso emfa ebi da twam on tese si ya omuguso emfa when you don't reject ye na enso na ayaka he ma enu amene me sofu pani pa ba ko hia ena no ne me ka ne girlfriend no ne tena na onya akwa UK ma o so ko UK no ena ewumu ana o pepa onya achi no send message say onya yede aware na me Ghana de me mabie na aya me nya pepa anti anche odidi man oba ka twa se fa be na fa be je say the broken heart accompany be ya da no ko nya oba fofo ona ne wa ware no ena ade ebe che amoma ye wedding na we no enya akrata no wa fe no wo fe ne say asema se menya akrata o nti wadaro ma me ba Ghana nti me ba na ya plan ya ware ne ya na so bo do de nka do na so de agree say de o kan ye no ayeka so obi age edu ba bi a de bi ameka say aba ware a mema wa advantage e ma e kire say ba menya 70 years kura ma obetime be oba akoso na ware na ba oba unya 70 years as nyanya me and by divine ensanchireni bi ni miracle bi this all the divine that be show ye divine nyame ye divine 70 divine dia no dey man I say nyame dey bibia wetimi ye bibia bia aka no one born na dey 70 no ko nya dey wanya 100 na be so aba wo ba ware
Mejese ma bema 50 na ebe ɛna mejese na bema mejese nyame ho nyame ho otumi ade yin say ya baby obo ade ni he ho yem ho oh ni wo yem ho years from the ama yeah ka asem na be ni perform I am confident but you nyadi nyame be ma na me nko asesa kire se oluma baby odi ade ikwa ko he yi nwanwa sofo o engineer adi bie wani o tia no ahye me nkom sofo evangelist nyame si by 2 years time by presiding bishop and me na my own come here be afo that advantage goes to men alone. And don't see me I call deliberate quite difficult say nyame mo say say ba na nkose be ma be no enti say be ma de unya 70 80 years past still be business be pe amana pani a wana betina but oba de unya do level be ma aware de wan kasa yi wodi obi anyi wodi kura wa kata say matwam ha wo obi a question o say me wawa because unim eniyoma bebre wa say kura o ma obi ware wa wontimi nya ma ne da e ma ware na successful because that is how God created women. Jesus some men they am come say 25 years as a lady. No really serious guy or no plan ya warrior ma on pa bo mu ya. Warrior enti ma man nhyɛ ne so. De to so biem aye ye woni pani bi ho mama. Se omunni mo mo da ache a kenne ka bra adwama bi o mo bo no komo mo. Because obi wo ma MPB na be wa wo. Omunni mu nti enne watch sell abina oh me ka sese bi obi ton watch wo yipa boni fo ba se say class na nyame de wo ko se wo hunu a enka wo ma lo ti ka wo jeja wo ho ka wo jeja wo ho etimi nim ko fo amo omo bodwa ma bia ma sebi omo ni padua na asu me ka se asu agene enka this is the right time so manya ko fo a man ko ma bra I settled o sika o ne cars o ye Kristo ni papa said you hwehwe na no nyaye. And so because of so we can say ni pedua ntino bogai entimi empanya de papa bia agozo da fe wo ananka wo have desire on saka no ne wo ye ho kan nti enti mo live more life because of a present condition wo wouldn't say that e betimi assistant we live life miserable bia no munye careful if say enne enchirechina ya menshira enegua Marco Christopher ma de nti a Christopher ma o yusu ye pa no se ye yi imagine ho a ye yi mu 100 na gina ho a emu be 80 ye Christopher ma because Christopher no e doso na Christopher ma so na kire ye ho ena ye ha adwene ahomaso ahantan peseminkuminya eyiyimu ye nipa sini bi chesade bia ye bia no obenya nka enye wono nkoa position kakra bia wo cross ne me ena me na babia meduru kra no wo kra no wo ye be me se wo semepe wo na wo ankasa no wo da be kra na baba beto me wo si ase na mo ne bra be yimi firi ho sedi wo besia ye ene sedi wo besia ye ni padua asedi wo besia ye ne ho me sister ba ko sofu bi ka che ne se ohema kopake wo ka ne si ho na nante kakra na bra wo ho ase na sisa no bi kakra na nye sa dia ekunu wonya bi da na wo ka wedam ye akura e ma be na betumi agina so na sedi wo si ye ni padua no kra no wo to me de bia de ameka ne se e ma ye mobo na ye nto ye bo ase because when na ebe ware wo e ye be ma na ebe ware wo be ma e na ebe ba ebi wo kra na wo se obebi wo ska wo sinka be ma we de nka mafo anho ka nyina wo boa be ma kro ne no onpaw wo kan ya na adwuma ye ni obey pa me ko she obebi o so ofa me ho ka nyina me mra me ware na keke na we wonya ma me wata bi onya banfu obi be ma ni surowu
enti dia de ne ma ba ye mesre ma mo to mo bo ase mususu obi tumi hwe obi anim no de ne nse kosoro ba from he wo ye ha wo dua ne so na meme wo ye be men sese wo kra me ne wo kasa na wo kire mu ma obekwa konya be ma no a wo pe no wo ne ye boro no pe na afa wo ntina ho se no na pe eno na wo pe 10 gram odi na mo abubu suwo wo fra obi so me ya kire obi so de na twisha chachawo na wadidi wachi wa yasi ana anya no bi na anya na wo su egu hwan so ebi na wanya ebi bo ma wo per life wọ́n sika no wọ́nyá wọ́n kọ́tọ́ designer bẹ́ẹ̀ wọ́n sika wọ́n bẹ́ẹ̀ tọ́ yìí yá sọ perfume wọ́n náà pẹ́ ṣẹ́ẹ̀tì owó di ẹnu ọkọ̀tọ̀ lọ́sí de siesie wọ́ ẹ̀kọ́ siesie wọ́ ká hùn mo di ẹ̀ ẹni yìí lè ṣe ọ̀sẹ̀ sẹ́yìn ẹni pẹ́ bí a nanka mẹsàn-án akọ mẹkaí ọmú a ne yẹ wọ́n de kyẹn so ọmú sí preman ọmú sí wọ́n bọ́ preman na ẹnẹ mi hunu wọ́n mu no mi hunu wọ́n mu a ne ma pẹ́ bẹ́ẹ̀bi egyina wọ́n bọ́ ọ̀hún preman ni nyinaa ẹnna kò sí sẹ́yìn. Ubehu ena bema bi ewura mu ena kosi sei eti ena numu akasia ena mema so numu akasia ya fama na yade enti ne afọ wa ye kete ayise nkuruma oba be na ebetena ho wo me se bema bi okra me fere ma wo ti age so no mkotekase ko je so no kotekase dro de bia won no munuro be ma no munuro because oba bia hem bia wora obi this oba bia on share skirt aponche kura share skirt di gina ho no sa be ma ne be so ketua bia be kwa akofre no adai emema bi ji wo muhudi ema bi ji wo muhudi eti wiase aye wo yie mesra mu wonni ba bia nya me de wo be kwa ko si Prince to ye nyina yefo a Christopher mema a Christopher ma because mema bi o ha wo gina ho na o preach kura wo fere eye nim kwase wo be ware no waso de mu kura e fere because you come wo mu no sa youth pastor no wa fa ma ni nyina siture eti wo kura wo be ware no e fere wo kuri de na ha mu ma hunu ho do ne ko na ne ko tekete no kura no wa de yade o de yade na we wo bo se no obi ahwehwe kakra be me wagu hu ani mu ase oba bia wo fa ne bi wa so de dem ho wani monyam ene de ahia sofu wani monyam ne de ahia hu ankasa wani monyam ne de ahia eti eye ma ne ma su a wo mode nante wo ho fere eti mu hwe mu hu yie na mu siesie mu ni padua e Kristofo na mu hwe mo ho ode mu yie na ho ode ni hia mu ngozogozo mu hu wie e ma ye ma mefa wo ko wale be ma 40 years wa fa ma na ade na aye bogo da bia na wo pedro ma wo die mu ayemre so ba no so akoguru mu ene mu adaga ti we de me ayi yehuro wo so de ayesa ana wo so de wo de fon ana awade ne sesi na agubra ye bre wiase ni nyina ni me mesra mo mo so awade timi gu egusiafo akotena se wo mo be ya wo mu hu da ko sofa problem da enya we nyina ahemu bon be me so ya ketekete ni nyina enya yare mo asem mo hwa mo hu yie evangelist mame prince tuafo prince my fa prince say atia faso baby okanya sasam onyame a ofa ponko mu kasa kire ne hene no oda so ye nyame yes nyame a o ma ponko be gina ni difu anim a man warning ko wakana difu ne nti waso ko nti akọ oma onu ane ponko a wote ne so a man warning enu bi na 2023 prince ene ye e kasei ye be sere Ghana for ma Ghana for mema asem ya brenti e kai anopa mi sore ye mi ko si akosu ya mi ba fie na meti wodi na mitie TV3 news meti wa na adwe bi ba mitrim se den no nyame bo nipa ye mfimfi ode sa adede de ko she ho ba ana ma bi ko si football so na mesbe ana ma bi ko si football so football ya ye boy football no e kire omo mo ball kire omo mo strike she go enfimfi for no ene kura e kire ene omo kura ni
se finfin ne seya se me food ni breakia ye be shewa ye loose mama me say na no pay you as a minim say ye be police and boss se finfin ye loose be ma finfin ye loose agozo agozo ye odisi aso dem ho agozo wonu so na isem ontena odi na nka onye bia mpo na ye fa ne de ba ne etusuma ye onyo wafa nsa o ti demo no adane se fu wo kika mane ye mane so ko ba do be ka agwawe se ye wo jate oye ti demo no nam nyina usenta we fifi no agozo eye me for the breaking Frida Ghana yenya me feri papa bio ana Ghana yem ko ba bia my class ya ne wan fo isu le buntari wo bu free wo se kukuro wo mu aka ba bia lufu ajege agozo yo ni abeshe oni pada se ni nyame abo wo baby nyame ni wa de edu aye wo evivio efipe enyo bia na wura ho je se wo bi sie ma obi eti se di ba kura ya ne dia no maya eti no se chain obaba bu ya na ma ya se de kote te be bia wo no na kote ni chain be sia na wo mo adia come and see enjoyment enjoyment just anu who say we sia we ya chain we so kote enti e be sia ye no de obi nim obi die so no na wo wan fa ntwen wa gurumu sa gurumu adeje na ntwinam wa gurumu deje nwa wa gurumu deje ayi meti for the trotro cha wa gurumu de wa agojo that's a reason need ya wo fufu wa ya chawo mai su cha and adani abewoma enu na ya na otena wa wonya te se we yeso numa ebeye kese no akopa bi okohe Jesus ya bebere kidney asai no ndro sa no fra oti we nu akoto we eso kenya se bantem wo grace gift ya wo ma bi grace ya enka nu ano no an kasa wote wotena babuom so be ma no to ne nsam se ya wo yi to ne nsam no ahwe yare wo ma obesama obeyamo so no na wa ya ne kama grace eno di ye adwuma no manu China for nro sa ba ko be ye wonro wo doctor for wa ye say ye bibi duro aye duro ye no mkrofo no nyame bo ni wonu ni be me so China di ye kiti so wa fe no pekesi na woni mo kura no say nyame bo mo di ye kiti 20 no enka wo mo ma no wo mo fa mo dia wo mo kura wo mo ba no wo mo kura mo ma no wo ko be bi before ma no wo mo ko wo yaro wo na ba be gua ti no mo no so no because enfa enru ba bia na be ma do ko hye dem mo se njina so pankam so ne be gojo he afa de wo gojo da wo se kim wo ba ya ne dai afa no se fe ho fa tuntumuma fa brinchi ha fatrum punta fatimo famo do fontan faso boyi edusa no because maga sadio edo no ko no ya so dia brad grace primary grace yeah dia mesra ma mo gojo no sa no efifi o ma mo nse ho enye sa ball bi afa wa ebe hyew ball bi afa wa ebe hyew na efifi na ntia eba ya no se me le dare me hu su aba emma say agozo wono so ne dia na agere ntimi nyina enti fifi wo de say ya ebe sere 2023 mo hye fifi ni nchene na enyina na ni wura beba Kuma so Oshim School Junction Oshimama from Barakasi Road e wa na be Grace Gift and crying o woni wa chimota oba petroleum bangalo ho enu nti one Family Life International School edition mo frɛ 0543 320030 0543 320030 yasi enro papa
ewo Ghana ye nro papa ewo Ghana nunu bi nyeja nkrofo die yi sa na wo no wa bra Dr. Moa ene wo de Zahara mixture ne G capsules so aba osene sa ya de beko Zahara man wa ukura utimi say yes Zahara man ewo ho adra ya di na no ani show na no eja wajo kono no China ene mo ne omo di ayes nku no free ba we ya ye no ye de ye bi na the difference oba pa mo ahwe me just so na eja na drum ye ni happy new year thank you so sad and then was no man men day just papa ya ka se mama akusumi oso mu atimi hu se emodu na minim se mema no muso mu amu atimi feel and I say papa bi ba say bi so ne say na wan kasa ujiri oba ne so be me so ujiri se so was ama me se me kra na de achi na se pagya ni mu na ye ma hye na atimi ze modu asam na no adi serious yo e be fa ne sana yes ya fufu na mema just yan kan sa so ye be ma no sorry kra da wa tempremre yes so ko public toilet super na so obedience nsen wa asa mo anu adi uti bi hu ba yam hye na oja ani ye ide ya sha se de just aye dangasa no kwasa ani ye no ya sha se de na papa yasmo kan no kore oye be ma o to ni me wo kan wo be ma die ma be ma munya du papa o nketwa ne die ya ne ntimi nkan o ye fere enso enkoyie yesra wada oba bia be fa ketwa de nko be fa kese na ya ne ye nkan ne kese na no nso ya ne ha ma ma ne pa obo wa no onim na duro it is Zahara man capsules na be ma na kan mesra o sa wo ye be ma nko na wutie me wodi bronya ne bi wie wodi ni wie bi ato kope Zahara man capsules be me bo wa was me de me be me wodu me ni problem bia wo kwa na wo so onum bie netimi maintain o mema yo no ema wo na ho odene mesra o wo ye be ma Zahara man capsules me no anopa me no anwumre o be me sa na duroni Zahara man capsule just a competitor wo tamu asanhye no yimu kena this year no edrono no ma na djuma na double of last year de na eye double afi bi esesa ye nioma mu o yes just say na obi wo ho a wo ye bibiduro ne ye ntonaduro wonim na de ban ye wo just say ye no Charistic Ventures afi bia no ye wonu bina foforo de fra ye ndro no ye yesi wo kransa na ye wura afi no eti this year auto duro na djuma ye times 2 no kwasem auto Zahara man capsule sa wo be ma na gina so mesra o eti ko fa dizi aga wonu ma dabi asori na ne ba ko de esiesie wo be ma no wo mu firi na asie ema entini ne mo ye dene tie me eye nubuna ne ye de aye edro nyina wo nubuna ne wo nubuna ne wo nubuna na enden no enro bebre na ma ye nyin ye nro ne bi se ni nso ye de na ye papa nubuna ne de tie me na wo ye be ma Zahara man capsules oba no ma ye be ma na eno eye mienu anopa mienu anwumre obe ma so ato 9 num to ase na hwade ukwada be mi wa fidie no so wo de anya adwuma ukwada to me hala be de usika obo ho anu afra wo sister de wo kentu ye hweo me so wo de ekoto bi na hwade ukoto bi na anya adwuma freme jeme number on freme oba kwa koto won freme na so fa ye adwuma no enti won freme your number is 0246 348 334 0246 348 and I say 0248 569 335 0248 569 335 eh Zahara man capsules and memadro no eno anima wo gina so sa ho jora about ponko na wo si so say peme no be no care mesra we bia na wo de ne infections tie me ye pa na bronya wudi bi wadi di anwan ni mu wa twetwi bi jasa anu no magusua mesra o pe Zahara ba mesha okay nunu bi na hwade eye djuma se konkoma ne agyae Zahara ba mesha na wo de ne say infections afa capsules ne ka ho wo be capsules ne mienu anopa mienu anwumre fa mesha no num bi na hwade wo de dance ye beba tini ane ye ba ye numbers ne gu TV so ye nye wo bia ba da se ko to ebre ne ye beju sika eti ye numbers ne wo so frɛ ye ye wo no wo do 9
ofre ya chere wase mu chere doctor ofre ya nso befa wo se doctor me ya de ni mu nro ni mu de hene na me no me beboa me ono abecho se to hindi to Zahara eba me sha ana Zahara eba me sa faji capsules de ka ho ana sa to Zahara man ye nro ni ya hodo nan tie me bi ana wo ye bema wo beda so na fita bia beta wo bema no troka enu wo na bema na wo ya wo hene bema bo wo atie be wo jo so na bema na mu ya wo ja ne mu hyehyɛw jonso me ba pe ntimi masen kosa tie me eno ma mbobɔ so ye problems amanfo wo ne nyina ye infections Fred doctor I was 0246 348 334 and after 0248 569 335 wo your friend na kire wase mu kire no obekire woduro no mu dia obekɔtɔ eba boa wo ye wo ba wo dia no eye wo hene wase wo na mekan wo di bronya wa fafa bia se de mekan mesere ma no susum na so mebu mafafa bia wati asama ase wo nyina aye basa pe Zahara eba mesha oba no masiesie na se ekum na se kuro na ye no ne na secret bebrem na nyina na na eba bonte beka ensem ni be ho anu odere to de ofre ya wo ye oba na meka se wase kwan akra ye kese tie me manu susum na so e ya se memu odu wase kwan ya bie enya wa sa na nipadua na tie freyen your numbers ni good TV no so anase ko pe Zahara eba mesha peji capsules ni bi kan ho na fa mesha ne nom capsules na hyade wa obedia dance ebeka wase kwana moa amase na che no kwasem hindi aba mesha eno no eye malaria fever dro untimi ni di untimi na waye bohobu wa ye no fe aso wa yare so wanyale ubisa ne say dia na eye wo wose me asementi apo menyare instrumenti apo ase waye bata wo no akra wo huna de kora eye no tie me na wobu wodi dia so wanya kese waye se nyanga ni komu ntase nyagoro ose agi se meni ho se da bia de otia no wa no ana me bonya ide midi ma me kwa na meni na fiato me nyasem ketwa enti ne tie me de mabobbo si wo obi a wo yale so asa wo nyale waye boho nyanga na ya na ebe ma me ni problem na so wo ye wo ba besia no waye se chase body ni bi ni won kase nko a mesere ho hindi heba mesha pe hindi be ma na kase yo what you say pedro na no na se anya sam ketwa what you say wo ba de me mama body no enyina enya bebre saa what you say na mom honam what you say eye hindi heba mesha na esa adwuma no ye no nyina de sese wo ba ye hindi enti bi obi ho a wo ye wo ba wa wo foforo nya kire no kono bi na hyade ba sese say tokom ye no secret bebre wo tie babon tie ye bie bi so so de be ya wo tie na ko tawo so eti mi aboa hindi kro na tie mi bi ya wo si kire yade to bi no na hyade eye adwuma tan adaje ni poso wo si kire yade wo de na pressure wonti ni mo asisi wonum bie ntini mama mo janeti mi akwa aba adwuma eye no eye soronko eye hindi herbal mesha na meka mo se ye no Ghana ha de babia benya biato drugstore bia herbal shop bia ehine esremu eastern region central kumasia enkran babia Volta region ho just otimo ne yade babia drugstore bia ugboro ho wo se Zahara fo nro no mo ma me bi entona mennom safe no wodi akwa ba amosi afufufuro ma pedro nom eya bibiduro wadi dinuane drinks ni asire ni ade numa bibiduro eya Zahara heba mesha hindi heba mesha bema yo eya Zahara man capsules your numbers no 0246 348 334 0246 348 334 and after 0248 569 335 0248 569 335 nyame ensha papa Minya ba free Forensic Ventures and a buyer womo and the Zahara enupa no abadwa so bomodi a na ma wonsa enka bintentem so no na wonso enya pomden na akase ne nanaire so nanaire
Brain na also efa wo de efa prince de no tudwa na ye efa course ne kakra prince de ba ko kan wa ye se bebo ne akasa fa kakra bi na make me de ye se na papa ne steku e ka bibi won se ye o ma ne bi wo ho mo wen mu ni mo bi sa wo ba ya wo se wo wa dodo ba wo so dodo wo ye sa ene ne oda so te ho mi hu no na o chen mi bebre still or you married. I'm not saying say and foul specs and ka say bia be ma we na me pese me fa but ya ye nsusu masa de no endi anim prince or nya sasempa o na bibi e na aye ne sa me de me stress say me de me say 2023 we e ma ne me nyina mu nhia de o enema bi a 2022 ni mfie atwam no na ye no enema bi wo ho a ye ntwitwa so sese because emba obenyi mama o look back a because ade we minim sa anka me ye ni sei ade na so na ni nyina mama na aka echi me de sisi ane de ye me ni nda ho ya me ni nda ho nye sa ade be kakra na ya brabo nyina be ka echi okay me da say o se ye me ni na ya brabo nyina be ka echi o yo ba susu ye selective na say e madodo no na nam prayer camps na ye bompa ya wodo e de no wo pe Atwea Mountains mesu uka so baby nkwose ntate ya bom kura na obenya kunu a obekwa akwose so ahunu eno no ni nyina utro baka wo hwe wonyi yimu bi ena ma ukokopie ene wonne bi akwa wiewe enti yensusu enye selective yensusu murum ma be ma bi kura ho potential so wo fan kwa na wo shape mold ni ka create kwa ka be ebeye but o say oh fantastic awo fe se wo fe de ayasiesie awo siesie awo fe I so kind of sorry I am on te on me say so ma me bra no masa na wo ma wo be pe me say wo be na mti faba ni ye ne te sede wo pe siesie no e baba be ye te o pa aba na me ye te sede wo pe awon fe ye ton siesie wo ni me siesie wo pe no wo de ne betina fia siesie no na won se be me bi okra wo de ne ba fie no utum se enye fanoko to wo bu asema be ma no wo de wo hu na wo so be ware no wo de fa sa 3 months no monto mo bu asen hyehye nioma kakran be ma ni pia yes se de dabro oba bi shefie oba bi shefie wo shi wonya oba bi shefie enuma bi sesa na wutu hu be ma butu hu sa be ma we de dabro ni girlfriend wo ni nyere wo fie ni Pastor Julius yensa ma prince nyansa semu a ode ema ye no na yentie ne second voice ni na hwe na fe yenfa course baby na man ko chere me den na man ko chere na nka nye me pass be wono me fan say okro mu di bone wo e di bone wo ye henefa shawo base sana ro sem kan no shawo base wo de no ko henefa base initially me ko adum ana me have sex ewo edan mu ana hotel a me release am anisu mreme be adum onum two places am ko u release bia no anisu brew so spirit nya dia be tu ahwe ana be twa ahwe na ye bia de on person ye na om de waye ti mu honum na me ba asafo lem hanom si e hon so no e fan say de me be encounter any different light honum na ye dark me pa cha telefone tie ni pa no fan she o mo so light on ye dark ese ade de form won she dem hu ni to wi a bonso wa twe e de ato atwene wa twe kondom na ato atwene tu hu so yi o se oga ma kondom na aka me ase no start esu e wo dem on ti guys bi wani mo nti wo ti wono ma you expect say omu ye de uye na de bibi na say omu be rush so omu be kun na de omu kun ti no ma nti ase oye osase calm down and I'm saying no dey no ye o say dem am ska me who no so be 20 cedis na me dey kan tua ma no o say ma me 100 cedis ma anti ase na me 50-50 because adum de na me koye no obi no mo ye sa de na kire me say condom aka na se ti we na me 50-50 na me say no kra na say nya no kre ti me 50 cedis ma da obi no aka so hu si ye ma me da good they said you make upon so hu ye ma me ni nyina no ade tie am say me say ko sale name biem de baby o yes oga o ma condom na aka me asa na hu ye kwa de ye ma
so ba be da wa be ka ti me bi be duro ma hu ye ko ti o mu nyina de agum o mu kum nipa o kwa o ma ti sa le na o ye o ga ma kondom na ka ma se na me say me ko ha no o ye say de na ma dia na de me ka kire o nti mu say no a different strategy nti me say ko hwa biem no so be ko no no be so doom light na me say no no mani si so ti no so light ni so nti me ka say dey mama kondom na dey aka na se ti no so me ba be head o ka nti o wi a no de nsa fa nsuo no o ma so egme ase o ma so egme ase am say why me bi ada bon to twin pa bi na me fan say de me pie enti eno achi ana pacho shonse amame pacho shonse amame no lady no na wo se hu na no for no lady no on frey na wo se na no for ya na no so fosisi wa say da make to me say pro ba fan say no for ya de sisi say me besa aboa me na manya adwuma ye na me de ahwe me ma me ne manua okay enti Pastor Julius yenre na say mo yete say abrantie bi okwa ashawo line no hu ya ne se ya wonu firi soro fompum wawu asemu a na Prince Eke yes yetesisi pa metatete oh yes ma re mama on say adwuma bia ye advance ewo adwuma ni mu and omodi omo asi o say ye 224 ye slave queens adwuma oye no adwuma no it is the first na sabio ahokyere na ema namfo de be wura mu en wo pesika keka se omoyi adwuma na ba ye professionals ewom eti wa graduate for ho ma abaya apobo ntesi enya wa enye sabio atenka na ye betene nko na emum ye nya umuja kwa ye betwe enye omo free that point say sabi atenka na ye no beda ye ho be ye na chi aka na ko omo graduate from that point adu say umuja mpo ne be twe na bibi ye sika na ye pe say baby omo wono no enye sabi enano nko a ye sika omo pa abobra it is a ukoto omo mfimflen ko nya wadwe say sabi ashawo fuo na me de ko pe bia be di say the boys na mo ka mo asem ewu na ukotom the bible ka say oba no ya mena donko eni nechi se aboa ye de ahoma asere ko de ko ete ye fidiro mo sum da ho unye wuroma ozo okodum la ka che se menum light no omunim ye omo de ye because first one okoye na omo dum light na ko mo body de say omo ma ko na ni was we ya to atwe I don't know do be juice kan and say eno na sa ka wo de a wo de na ma ko na ma yes kan me fan ko hospital what you say enti adwuma na say omo ye nya sebi best bra keke they are working for money and obi o ye adwuma pesika bi anoma ade bi obi ye sika bi obeye okay obi we bi company bi a wo pesika ade obeye a obi na company enti say e go extra mile to affect obi a life and that is where sleepiness mo do say so ye mrante ne careful ye maba wanya careful because me ma so omo so e bo sa abra no ye maba wan so nye careful say ye nkoto omo fidie mu na anyi yen okay that's it Marco kakra make ne say e mema bisu a omo de omo se omo be ma no entumi nkanto ho na time bia yenyeska ni yaduru ho yenyeska ni yaduru ho ashawolai ubon se wo free ha unse ba bia prince boboboboy ono chese ni djuma wo dia no no bebia wo wura bi wo wura bebia bi wo de be mani wura ha wo di wura ha oh I'm sure that could be wani so. Been watching and Nyamia mo say ya we so ya bi na wo ya. Like maybe an wo wo. Maybe him bia wo be wura ho. Be me bi wo ha wo be bia him wo be wura ho. Wo be bia him wo be wura ho. Se wi wura ha, wo foro ha, wo si ha, wo sene ha, wo ye dai. Enye nyame ne hu mo bo asada no kranko mo bekum. Ye fo wo mo etwa police. Anu se wonni. Boys let say to wo ncha. Me ma no mo tete to wo ncha. Ye fo mo etwa police. Se wonni na wonni. Do na so mo girls. Omo girls mo do mo ye se adwuma no. Enti se wonni na wo mistake ba ko adwuma wo mo di bedi wo no. Enti adwuma wo mo so afa wo ho mo ye no no. Enti se wo so wo si wontumi ntina oba ba ko ho obi wo ha ne girl two kwan ne ade chi wo beduru ho na yiri free ne nchen ne ade chi wo be ko foforo adan na makama yo mu interview o mu say mu kunum sori ahoma chi so mu ko jogina o mu ba be plan sama ma ko
fa ho emema bebre fa ho enti ade be nko na muntimi nhyɛ mo ho so kakra emema bi muntumi nhyɛ mo ho so kakra etu omo gas mu wo ho omo yire no mu wo fie nanso so wontumi nhyɛ ne ho so bebia wo bewura bema bi wo bebia wo bewura gese wo se me de da krokra mentumi nna o me ne wo ba na mentumi nna wo yo dwan bayi wo yo dwan da krokra wontumi ni wa ne wo ba na wontumi ma wo ho ntowo ya da idi asɛm a mema bi ntumi enkova ye ho kakra watumi abiebie ne ho akyera abiebia eduha adai ayipani pa oba na ko hotel no na koda wawuda ho no wo pressure dia wo yire de man kakra won pe no akofa no wasina get no we tena de so obianku mema bebranya sika nyina eye etwedie ntia omusi kasama se nyina eye etwedie ntia emfa nkosha oba bia emfa nkosha wo yede ne bia eye wo na wo de no me aka wo ho ayase bia wo bewura ho yese ye nyama no mo soso musi modwumu amoye no no amesra mo monye ema mu nkunkum mema no ema mu bu wo mo fefo mu nsuo ema mu fefo mu nsuo no ye mo no mo basa because musi modwuma no wo se wo di ko na waju 20 aha nsuo na mani nya sika o eti modwuma no eti ema mu fo shisha wo kunkum wo mo different place si wahunu eti mama bia do fo na ma basa ni nyina ya mo ankasa mo totuma brabo yiye na mo si ahemu no me ka chem se ma ya hemu no obia ne de na obia ne asem a e ka kire no eti obia de ne de si wa wo de eye ene de ebe di wachie evangelist me ba sekria titia afi we yemfa kwan foforo so yemfa kwan foforo so de akoma mu se pese ka kire ye tiefo ene yahwefo nyina ne se abrantie me ye remfi se obi a wawie kivas o wawie kivas first class best student medal best student oye ne masters abrantie ni o prince na wa ucha bobo ya ayo obi a best student kivas o enya ba bia mani tuatua yi bi o down by what the medal ya the man school gold medal bachelor mathematics come on if you are saying your fair if you are saying your fair until you ever can say you ever slam a few way prince to you and me nkotom memma you best sre I didn't bob man in the kasa it would to me oh but if you say the bia adia busumi bi o twamo jagusu busumi bi o twamo jagusu me say why you say afi udu obebe fa kwan fufuo bi so te say de ami na huna mani ya ye be say otu hofo be man so so why you say udu oba ni be sim u yusu ni wie no afoko no wa delete ni number wo fraud the open awoka e kasa o nyabotre ne ye be sere na woma ye wo maka da bia e dane abe woma afi enfa ngo fufuo bi kipu woma no unzu kipu waduro emi enfa da ayi wadu da de ntwitwim fe bo unsa fe adwe obi timi de adwe na hyehyɛ unsa waduro mo na hana mo ya de tokro ebedem no de adwe hyehyɛ unsa fufuo no wasi wanya fa adwe hyehyɛ won support no ma nyame bon excellent kipu na da ukunu beba oyire beba no mo mba unsa mani bachi never say am I right ma last week na me kind story bi e online na lady bi asem o de buy o say oye ya no madwuma bi na de papa ka no na me kan kusi so na o de buy o say yentu mrante ne fo na yentu eye o ma mpanimfo na o mo adifo de no mo pem yentu o mo fo
ɛna papa kan no mama nneɛma asɛ wɔ mo de mɛma ho nsuo yɛ no mo sa baba wa bi da ne kɛmɛ nkasa baba wa bi ɔda ne ka papa bi mu sɛ adwuma mo ani mmerempo nanso adwuma asɛm a ɔka yɛ no wɔso do wo hu a wo ya baba de ɛtɔ pressure ma wa wo ka sɛ ɔma yɛ ɔma so ma so mo ya de papa ya no mo ani to mo ya no sɛ nso na wo tɔn ama wani nkɔ mo so wate na nyame be hyira so ama sɛmo adeɛ o de yewura foi ya wo ya kakran mama wana slave queens na mo so obi kra na iPhone na pressure mo di mo kunu ne mo mpana so sɛ change na yɛ ntɔ iPhone ni bi ma mo ne madwuma ne abrabɔ mo bɔ a ansa na mo nsa kasa ne ma ne bia mama o se ba bia di ne ko wura yɛ no nyame na adi na tintie ntu mɛma ne fo the phone the baby omo be wura okoko na asem ko ba ne ho a wo ya ne yere wa fa ko hye ne yo na fa ko ye de na wa bi a wo dwen no ho so ye benfo amrantie mo hwɛ musuman so yo mama me de me prince wo uniska unyeska so ahya wo ade ko me de me se 2023 okodi ba be pa bo se akoto aduane me sika se mo ma musika se mo nsese musika se ma fi mu mo nsese mu bibia fi mu uniska obi anso ma se chenchena kwa ahya wo live ekofa bi unya ade ba akopa bi a 20 si o se so no o se onfa onware wa o ma 20 si se 20 ne na ade be ma na ebe so no se so be set ya business nya ma oba no na mo nyina ensa kɔ na ensa ba mo de atena ho afi mu mo ma mani nda ho eni da ho eye ma ye nyina mesre mrantie no nya oba bia ha mu ne yewura ho mo nya very very careful ebi ye wo ebeka ho 0322498035 ye ntie ye nche ya adwene kakra emfa praise futu ye ode ma ye 0322498035 0322498036 0322498037 and the kind efa top choco FM ma Mrs. ya okay kama enu ti bomodia okay and koso bi mami top choco unya sa top choco no nya 3 in 1 ne ka ho dia ene no wa wie baby enu ansa wo de boso wo atwa wanum enti ma wonsa enka wo de asesi na hye ne so emame top choco 3 in 1 no so de ene america bibia wo dada de winya ne ensuahie wo benya bi wo provision supermarket bi mo frɛ 0243 Hello. Odi ni baby afefi bi anko. Efeni na de bank court fode. Na de bi ti da. Yanko. Mami ayenso ya dama seni mu tire mu fitu. Ene ko ebe bi wa ni mu kwa se ka ko akema mo kan. Madam ku ya tilipen ashawo la ho. Ene se bia wona be dan kwana enyano business no I don't want to car and still na baby biama I want to better boy for but I'm kind to do I feel a police no you are in the I was going to say so we're going to say one and compass a bit more I want to be a little quiet a call when now personal diary ever I want to get them at the bottom and take care of you you got to be maybe a person to call or crime I won't do last name will be a different. Fire the bar and I fire. Now we take fire then. But I must be careful for you now. I may ensure my fiancé for you now. So happy New Year. We didn't be a free. That's what funny. I'm just saying because that's water. Here I am. I'm a couple of Shamo. I didn't bless him 2023. My market year 2022 up to 23. I mean, some more day. Any young son, which will be a Chinese, a foot with a modern mine. Me as a person mechanic, and then you feel a bano in Sunyame, and a new Mobia, Sunyakopon, baby, a boy, Biazo, a cow. But one fat one passo and fat, dear na, mammy, oh, better. A big you as a sister, a draw, one fat one passo and fat, dear na, oh, better, and a million, and my phone abano.
Tifu to Tifi, when Seven Tifi, when Suyami, when Say Papa, when Suyamino. Yamano can only have an example and new papa. No, I have about you, but I haven't been able to know you may be a student you see me at Yano. Yamuna, you say, Yamua, I see you do at Yano. The Yamuna, yeah, yes, struggle about these issues in the idea. Then I come to can say, young 2023, young Akoma, and money, young Sumi, new Suma Kupon. Your question, young Sonya Kupon, ye, and I say, Nana Yabi. Nana yebi komfo papa wose wo bia juusika obia ye obu nkata so do kwa abrochire no ubonsi waya ofala obema bi sisi wo ya bodua boni bi obia hyeda igina ba bia kanche ya de bedebe mesro nana yebi maami we ne huni asem obo adwuma papa se wonte ne nka ende me kanfo na ma konne ko kirekire wunsem kire no wo de ko 101 nani mutse oba ne ho efe na nani mutie na wote nsu kase ya no nani konfo ye bi ka ho ko ne ho na onye problem no nyina pema masibre enfa ma yade wu yade na no wachinchina bre wura ha ebi ne me na de yi konturu wa me fa oyere fa na obehwe onye wo se bi tina na ye bi sibra obi age usika mpeso obetua na ye bi se bomode na bra agona saman obetimi afaka wa fijase anasadum usimesi wo ye bi junction fena ne ye bi e wo 0243 13 45 35 0243 35 ana ye audio ne fa WhatsApp no e wo 0557 66 75 10 0557 66 75 10. Okay, and to me and so kafra fache be within the baby afefe. Hello. Within the baby afefe. Takradi happy new year. Madam. Madam no kasere o say ibia na radio no o me ko pa yemi share no why. Yemi share no nche. Me see be today. Nina ma wala mi ko Italy on buy but mo fe be se bia mi kola no mi show mu na mi share no pa ya mi share no why no che why mo ni chapa se metu sala within the baby afefri Pacha mi ka se in homeland for me joy si ankwa ma me bia mi se mo ka se bo da ma si mo se pa mo di tuwe ni na ene mo ankeja le picture mo di tuwe di even papa no am bia to was because me picture papa o tu pa aweda ma si na ni shira mo dan ko pama na adom no entom so na de bia mo ti fancy efo Ghana for e say the young baba wa ya swear the sem amende isha no re isha mami eda ma si na ni shira mo ni na amen ya min sha mo pa baby afa went to me and you know so fetus bamboo toilet roll papa na eye kama na ye moton na me say wo pese wo siesie ho a eye fetus me say bamboo no e me ye dia ye e na ye tro fefe kama wotia moton te sa akora foforo to ho no na wote na de siesie ho me say enkoto ayi bia me say samre ayi kura boarding pad boarding we utobia what wade aka aboso ho eno ano no wo de siesie ho na be ma bia na ada to fetus na fesiesie ye fetus bamboo toilet roll wo de me say so you use that toilet roll we ya de aka ni na be na kwa ni use kura enyo de bia wanu wo de so bi na na be ube hunu enka na na wo pe bi atua for 030 222 48 43 030 222 48 43 wo kuma se for 0550 000 090 na Emma will sa enkabe na mom atenka Royal Herbal Clinic yema Jaga man capsules jaga bema de me kwa ya na mi bisa se na bema
wo nine nante wo nsa so ko na de sesa wani mu adwuma be na ade ye sesa ho ye den ni so ojiga signboard wani wo de ye den ya ba enti wo de ni so banu maduro na agegege na ajugujugu na ho asene na de abo adwuma nonum jaga ma capsules ye ne yesene no eye jagaji capsules sisi yo ya amama na kugo mu koto ase robot agesi epeja no asore wunya jagaji capsules sisi ya de duro ne mbom eni ye nipadua kania enu nti ewuti wa ma wani wasem ehia eso ye ohene eso ye wisi wo hwa ade na ebenwa wu ni ye ebenwa wu ni ye agese wa chire hunu se problem bi eba wani no eso ko Atenka Royal Herbal Clinic wanya infection oba bema etwo diabetes pressure stroke stomach ulcer wo na wo pe Atenka Royal Herbal Clinic kuma se ye wa agric enzema enkra intestinal ngwa for 0245 724 401 0245 724 401 okay. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. We doing baby free in here. Okay, contribute to the program. Okay, yes. The program has about my show. I think my mocha said Christopher from the beginning very selective in marriage. My young true. You know about the about 9 months. And my madam, I've been children a good for 1 second for me and question back. Or the look of your man of passion and dance for many sisters. And madam, the lady me or entertaining me come and meet you near the abbey. A do the dinner, or can go to tell me, and I'm talking to tell me in a catana. We only want the only. I think the madam said not tell me that, and can maybe meet you, now you could be here. You do command and Bishop say, also I'm from a cockatoo miss of say, or that damn, it's a game time around me. There will be an say, we to own and we to show. Madame, I think I can bear 2 years away, the flew her. We won't baby na many the Kaisas and a baby to me see a baby after. And I will say, as we deep into this time, and I was very cautious. I found about abandoning them as it was. It was then that we were about that discussing what to say. Maybe I will need to only be there. About the straw baby. But the bishop actually free with a rapid pin. A better will not see some of the share responding. Madam, a better two of a technique of some by the degree. That's our problem. I mean, and shall papa. Yes, said it here. Lady no best I who no better or beba in Swing be. Oh, look at the or maybe come about 3 times my friend said, me selling the Ukrainian film cry. This part to one. Oh, baby. As I said, Papa, I dear Pax. What Pack is saying? I teach him 1, 2, 3. Basically, but to know when I say fast, so Pack of Fast Party, I'm Marco. I make a we are training now, or Mobohano. It's a book for 1, 2, 3, 6 packs. Maybe Jimmy Bow free. I don't know. Hello. Was you so ham? We didn't. Good afternoon. Good afternoon. Once I'm not a camera, to one Kayanti sign Frebium, na Yanti pa. Why? Madaroma, Yanfa, the chat to a nothing, Yan sign call for Esonia for calls Nibium. Within the baby are free. Oh, Kafra, want to me and you know, so within the baby are free. Hello. Within the baby are free. Hello. Me pacho yet your bemen, Akasani uncle. Akoma, Akoma, region.
Akoma ya te won kapa nti kasa ne en kwache wadwen. Asema muka. Iti ebe pa. Eba mo cha mo fra ya ma mo ntie mo ho e wo radio no Daiwood eba hospital no na. Daiwood e ho ne ye kwaje ayarehwe papa e free ho e ho na ye num 360 no ne ye de agiregyina mu ne ye de atwitwitwi ye se yare aba se awona wa poso wonai wusisi wachi ha won free ha samre wo bi ehia Daiwood ba menom na wo ba enom obi anto bi nsi wo because ahotutu wo na ba me kra na kra me pon ya me so me kotobi na ma no na me mfe na me mfe nyina we yan Daiwood 360 capsules we are now with the Daiwood ointment no odi atwitwi nti memene na twitwi nti say ya ka Daiwood 360 capsules as memene na twitwi na je say we memene 360 capsules na now the ointment no atwitwi na ya wo Daiwood eba meso ho malaria onumatu awuntumi enidie eno ne ebo ne mra ne sesehwe ne dro no eno nti wo pe bi eba na pharmacy shop enye na over the counters free 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na ene kope edrei bito ne doctor eni enkomo within the baby afrefre ni enko the next story Akoma FM. Hello. within the baby afrefre Me free Thomas. okay me rayenko Me pata uni no kana ne se Akoma na ji kana no boy. Na la passe signa symptom uni se be ni ko ba man o hono dia so be be tensibi tensibi no be tensibi ya ni uni be ni ko ndo na Akoma e ko ka wa boy no 1.5 nti ya de ko super ni kan wata ti ya de ko ni wi no akoto masaka wa boys o spends no 1.5 yeah yes madam futuo emano eye futuo sister sa wa hwa wo betie na de asere wa wasam beka na ni so akwa ase mama eyade asat eko emtes wo mu ye eyade wo mu wa kasa ni mrem na ba ko confess wo another eno wo kase be ya wo nya spams ni nyina owo girls are wa sign one for this a day obi a share nipa 5 kra na o de ba onye 50 e wo sika o de ma wo mu ansa wo no de akwa kre na na moto maye haha nyina na mosa na dwo na takwa bra na da wo kukura na ewi aju sika ma bibia yesi be so wo ni nyansa da no one na mo hwehwem no wo hwehwem wo firi ano kwa wayase hwehwemu no wayase ebanko show bi wo ba kura hukofro no na ni ma nko ye ma we bisa wayase ebe wayaze so mo peske ye de akwaje mami ko baby gene papa so ye na na ye de kan abra won so umbusa wayase baby akowura e mahabo yes ele de so pa da mokan da mose da do de men for so de bomba family ho kuni sa so le tuna ye ko suru mi na no o mo problem for the bomba de do ko e tiri na le bomba wa ma Akoma FM. o mo ko ma wa ma no mo se na da no so mo ko no mo se ni bi so jo mo so no da so nyame ena se ya makwan wo ade we nkura won se me be pie radio yi so no enye asam ketu akura e wa ha
we Dr. Gbadema Herbal Center the Gbadema garlic mixture. Garlic dear a juma woni pedrium enti mesra pepe binom na enye woni pedrium entinetini wo moja anim na wo moja ani ne afurusane no wankofa yare boni bia 2023 eno kwa 70 bomodi an no Gbadema garlic mixture no next stroke ni nyanko big man capsules ye memedru ye bo bema na nche se bema woni nam hokwa ye wo bema na sese woni mu no e se ebo adwuma enti pipe bi nom na nya adwuma wo mu na Gbadema ko capsules koko wo chi obi ko toilet so say ye de no so de so many pa ma bi ne wo say ye de na wo adan wo se obi brane mepia yini nkoshe mu ma no adan ya bra koko ne etwa wuturu ne o tete wo na so wo tete mpepese no na so uduru fia ni table nsonko bi watia edi asemwa Gbadema ladies capsules man siesie hu oba me se oba bi wa ubie na koso yakuma so na ba bia asen na wa ho odi e wodi bebo adwuma nyina na ateko oba de me hu se wo ye oba enye wo ba odumja oba me hu se wo enye ho fe na de pie nu inside the hono don't mind the body inside the hono engine no manenchi what is powder and the capsules say en futuro no aba obi e wo asthma ne nantie ho eten wonya godes powder and the capsules enkro kanshi drug lane Tenatable Center Accra Shaman Ecos Pharmacy with them pharmacy Carnation Kasoya Tribe of Judah for Dr. Gbadema it was 0248 28 8788 0248 Afe Yema Studios na yenko yenua baby a your friend or sister ya we free again sister ya free jazongo eba ye no na ose oton emo oto aduane na ocheche stars ni oba ya no ocheche stars no no ose okokohia branch no kra say ne perfect kra wa eche ya no okopene ma no na oye o chese o mani sika nyina wo branch no ho ka e mani sika nyina kire wo do e de kire no chese sister ya jina ha kire size ya wo ye de ma na se wo ya de ntina na wo ye ne sa no eso se wo ya de food yentie oba ya bema bi eteki advantage of her na wadi bu no chi ni sikadi ye wiye edwane ye mpesa nti enum na odi fa odi use na adwena na afede odi misika nti woni na nkomuda me ba chawo se me na woni na nkosa company house edan no chochopo an woni na nkomuda e wona na o chi mi condemn e wona na o chi condemn e wo chi wo pa o chi mi pa serious o chi ni say o chi mi pa opestize me come chiro no our friend ko be ka chiro stize ben me come chiro opestize ben not man I fall down afukutu me come chiro fall down e dey yes I me chire me ka no mpese obi a beti ho asem bia obi a beti semu ye deda fall down mu nyina mu da ho gentle no so on your company sir into no fall down here because one trying to obi ati do akwa sir enu ti e ba sa akwa na your da tumi nyije ho David tumi nyije we what you say Akoma FM 87.9 Kumasi yes sanity sir now we na make David be sanity the wo mu nyina mu da ho late mo fa mo ho adwo fall down no fall down sir fall down I say cool me down no yes sir so apart from all fall down e dey biem afukutu sir mami ye minim I just want to afukutu minim baby mo na test wo ye na test wo afukutu no no so test wo fuck eno ne tsan eno kuto no do ma kakra Akoma FM 87.9 so gentle chirame sister makech okuto ho a ubu mu kakra se ya u step down se ya no dia fa oto
Yes, ekwesi aye. Papa. Na no de mawa. Was me pa chaw. Mo fanch ene ye fiada. Na maka che mo say. E fiada de esa akosua. Mi hie mi nua say ya. Utumi se bibie ba bie wu ama me. Enti dru fiada say ya me pa chaw o ka wa che. Afrukutu na ekwa ya kire ye no. Enti e fiada ene ye fiada ko. Ene ye fiada fita. Ya meboa sita kroje ya bia enti say ya na afrukutu na afrukutu say ya na me kan say bia we ni e doggy de bi afrukutu ni dia pa no ni dia no na doggy ni dia say ye de man keke na say ya me pa chobra Facebook live aya Akoma 87.9 say ya Akoma 87.9 FM Facebook live me pa cho afrukutu ni e won say akua so no okura say ya enti afrukutu no e ma ben na eye beboa because ye wode ne to so de ne to ya enti oba ben na ye afrukutu ya ye mu odun Akoma 87.9 Akoma sa pepepe say ni de e kon ma ofili ono ankasa so no wurem so no to fili wow good sa good ya me check what me das sister ya no ena be ma bi ednuko simu we nya oba ebia na onye ne niema eye de wasa be ma no eye bia no oso oye ma no na ne wose o ma ne de all fall down afrukutu all fall down ena ma meka enyum bi o say all fall down I say cool me down no oh school boy come back to me okay and come back to me sweetie come back to me darling kai wuti muse menu aye bi pen oh school boy come back to me enti na I sister here ka kire Isaac say menu aye bi pen we dey hwe all fall down na me de ma sheku me down no na me de ma show afrukutu no na me de ma no na sai bra back yes abranti esi me buy your purpose nti me baji usika di e otilo na me kro no Pastor Julius oba bi nya be memu arehemu sei na oye ni sei ya ema oba ni obepa say different relationship bi obekọ no obesan bo be makro no na bra wa hu kire mama da say in fact sadia we a turning point we nipa bia brabo say enya sia your next decision it is either you will make a mistake or you will take a right decision. Okay. Say what trust will be na nipa na abu kwase na say why yaka de no and you ma be mi no na me ansa na it comes to play either say ubenya adwen say saa kwa nipa nyina tienti bi obehia oboafo asese na kan bet na ma obenya mfa so because of the way dey and onya da na oboafo na abo enti saa de we no but ya say obi benya omugidie pa na ma na say de bia meka say obi ni odi nkomompo e ka na hinta sam kire ma enye wadwen da sase bi wagimi ana opekasa na waka na hinta sam kire no we boob no respect and what revealing a secret actually man so mboma na e many pan sense from say because we abaya you say na de nka abranti pebia so ye man but so ye abranti de bone ne ba yinti no wa hwemu bia akran ka say o papa we na say de wa ye minti mama nya bone say so odidi ne ekoy na e basa obi mporo obi sha no betima ne papa wunti onye papa ebi so ono ankasa nso no so obi pole be hye na nipa no be boa na esase obi adi ni bone penti oni nipa na nante no ya na ye kakra e wo ho nti ama enkoye e ma omo nti ye ntwe ye se ye ntu nipa senti de nkodo san pempen so no me na say she's there the nchi ama mo say she my evangelist woman was you are looking she you are looking she was a new opinion na buy and then I mean looking she and then you see there no one can say and or your mama kama yeah ba no say ya fa menchi ama team ni o say ya me ya tomo
14 February. Valentine Day na ye Akoma chede. Won say Yakoma chede pese ye kire do. E de extra offers me kunafo no wo mo yare ni ntino. E de bia ebi ye omo die bronya bre. Afa be kwa kodru Valentine na afa bibia ni hobiem. Ya de ni sha Valentine 14 ebi amra na omedidi 14 yeah we February and she's as ben kan chem say 14th no da ya be ye no one na adwuma mu ofuo nyina wo mu gina mu ya ni wo mu na esa she's ni nyina na ya bo she's no ye be oba ya obetwi sofo ani mama eni eja betwi nyina wani Sports Stadium on Unity Oil no and a shiny monty me rigi upe me make up say rigs assault TBR the good TV news on be na wopa with freshies obebwa 0249 155 776 Josie fashion area one national tadia kama say the wusitie bia no wo de me say ha wo picture so wo abrochire so wo hene wo de twa ne fa send dem obi jujubu na ye de abraw na wo hye so a pa we emie ho tete ho enya ba ko yi bi na bie ho jim ho fa ho wo kente papa bia Akoma no ase no Josie wa bam so ni meet me the sports and edition anymore friend was 0243 433 465 0243 433 465 hey Richmond Able Center the Akua for seminar bar Febi dware and sansan beko kofichira wote yawo ebema waye mrempemu ni nyina ebeko na Akua nku no fasasa ututuoti payi a wo breyimo wo dware Akua for seminar no na wo sra Akua enku be hunu difference pa wo dia for Richmond Able Center e was 0249 18 68 45 0249 18 68 Samdora Incredible Center some Incredible Center blessed about one mina we keo Jeff ba wo mankasim Polina esa pomfikwe ba konogo Akoma FM ubenya bi anakwa Angel FM marketing department ubenya Richmond Able Center Akua nku ene Akua seminar no ebi grow fine mojandro papa grow fine so ya yaji award with your friend doctor say answer it was 0244 59 65 32 0244 59 65 32 0244 59 65 32 uko fitire no wayase eye wo ya anasa unyini mu enye fe udi enunum grofa wonan ne wonsa yetitriti nunum grofa yeguso ayeji awas no yebekọ so agi asanse edro no eye kamafo na osununum bi Gynecare syrup eno de oba ebesiesie wakosu okuben wo kama Gynecare syrup bomodia na ema wonsa enkebi ayona pharmacy for ensa no adro ne friend Gynecare syrup no ono no mu na amase wa ye clean kama eba no pharmacy shop mu enye na frɛ 0597 21 60 0597 21 Mami twa me ho se mamra na afia mefa ko se twato Eja wadaruma ejoku be na tu so ma wa ensuna ni yakroje na eba butubutu enti sa akoda ne papa mama ehọ ni de me mai me pemfo card ni de mi di na ye winding esdo with the esdo di na ye wujidi bacha what akora ni din bacha ma na tu ni din mama ndi me a ene say minim say oba betimi agina kontonkore no watu din age se papa ka ho enti abedin to no say na wo ye no mama mpacho enu de na me fantu na ni ntina man anyo shinti miara me na me ma adamfu na am de akura no to no nti wo friends en ajuesika
bo obi amane okay man misa say DNT and one more be man Akoma efe ye din komanda but e bia na afei e na wo bi tie ye me pa chaw esdo e wo fi ase na obetumi di ato no so kakra ma me na o mahu sampa nyanturo na mitwa na emom esdo ankasa e wo fi ha me da se na na ya onyame onhira o papa wuwi a no ba beje bombom ubro nya ade no okay enti DNT no one more esdo amane baba na misuru ene say ni hu na no munye hu de DNT na stress do mama tata mu na na ni bien ni what send na me say suru say beka me ndi ebetima si afesu na me say suru papa mu usro esdo 1 usro papa mu 2 na wunim ndi ebesi 3 na se si awo akora na nya 9 years awodi ni kwadi na asie ahyase no de ahyase no kwa ono ne wada according to wo wane wan keka wanse wo pe si wo hunu wanse wo pe na ono wo daye enti no nyinse ne ba ye no wa kwa okay ite mama me ye tie o no naka bese me dia se mbiti ni ni akola me ko 17 years ni en pes na se ko bokra ma na krada pe so bi na da okay me da say papa apanyame on show hello we didn't baby pray okay went to me and you know so 0322498035 0322498036 0322498037 we didn't baby free oh no course yes Solomon no talking about the sofa solo yankwa no course I know you be able to see I was going radio oh me ka kala you know I know some people when I don't come on the server information my I don't go for no course but so I no ya dia hene no But dia hene na so ya mama kaka mo yire no ya information no my minute no say o ma free yes for down me down ayo Sorry, I want to we did a chat at the media. No, boy, we didn't baby a free. My coach back up. Yes, mommy back up. Mrs. at the pan, like I say. Hey, the pan, Mr. The pan, what to send you? At the pan, they said, I'm here to say, yeah, that you are pursuing. Yako. I can't say, I'm about to give you the cattle to give you the basha the mother of them. Mate, I will give and take. Yes, okay, I'm Mrs. Adapano. No. Okay, Yako, and see Yafakos. Akua, my last comment. Marco, yeah, caught na footwork cram me, they bomb member been say, ye frail Bearman was ampa or Bana Buano, was Wabuano that time, or Jitu, so Wabuano that time, none of what's I could be a year and you may be a man to me, one man. I went to me, a mamma comment. I ain't watching until you can't watching. Powers of what tema committee 11 Yami Shram so for Steven Sechi Yami had much na Yebishia Anyway mommy ye chair will be a tearful Yami Shawmo Yami had much na better asunti Yami ko bia Pastor Julius when you be our girlfriend be no abesiano pastor me ko pastor ma no be ko me kwa ye be na ko aduane mu no wa obehunu na jamba pa the girlfriend wa Canada Reverend Koyata and Reverend Michael Asare Bantima Nyamisha Omopa. Okay. I mean, Nikki Pizza Fan Club. I am Nikita. I'm watching you live. I'm watching you live. Nyamisha, Mammy, Yami Admochna, making Kadiama, ICBC.
International Central Bible Church, Prophet Elisha Abu, and your mame, Agnes Abu, so for mame, Ma Jane, Onyame, and Koswana, on Shamo Papa, and a meson. You would have by in Sianwaba 2023 near some our ICBs. Meaning at the Maa Akos, Ochina, I had a for Franyame, SCC, and a Masiama Mo, and see. Akoma FM. Akoma danciona yet mediatina all day. Akoma danciona yet mediatina all day. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo day. Ni ebe me dey tumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo day. Ni ebe me dey tumpo. Baby, go see me. Oh, how baby, go see me. I call baby, go see me. Oh, how baby, go see me. This Akoma, dancing,